nyinsa ni free ho na wo de ba kwasi ho Pachende me shede nimde nti wo ni kwasi yaya eda ye no edi sanya asa wo hu se wonyem ushia no na wo ne da ye no edi sen ansa na wo abusuafo obi kra be ka cho se asa wo no fo aya akese asa wani aye ho ya wonyem na enya Akoma FM Akoma 87.9 June ni mun na ayi you mo for ni share so mo okay June na wo be kai date a wo ne sa wo first boyfriend ni jaye month kro ana na ye June na mu me ba che de ba che de me kai and you say me na me de ma adwene chiro say wo kire say 2 weeks de na say ye June mu dia na say wo ne wo first boyfriend na nya June no mu a and na che say ye free May ni akọ June ba che enti wo ni be jai be May mu ho baby na de be shia kwasi ya Akoma FM nti wonka woni kwasi ya dato aso dodo san ya ansa na ye ka che say fosi wonyam obaka pa che o miensa woni ne dato aso ba miensa e wo henefa ono ni fia na ne sister dem pa che ni sister dem na ye ne sister dem ho okay na wo hunu so nti na ebra hospital ne tama John Sodome minya mekwa akosonche ansa na ka doctor aka mini onua no ya bese afrafra mu nyina first on the 18th of last month and I you take samples for Yahaya Kwasi and baby Kwame and report no I mean trying to here doctor wo no doctor yako wo so no kwa dia ye ja me fia bai fo President doctor dia yi betu dwana o medum light boboa ene bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma mesibudum light o manum light o result DNA test okay mpacho wanka bisa me pacho bia wo kan tantasam no se ti aka me ho ne fast da chenchirenche ema oboade no sanse wo no na ama neden so aye possible e de ama meniwo eni no Akoma mu nsam dwumade braso wi Maa Akos menema badwafo ya je atwa ye de ebra wo ka badwafo no wo ka producers no ho enu nti won so ka me ho e wo ba bibia wo bia na ye fa Akoma mu nsam dwumade emre wo Abigail menua ba Abigail fans of Akoma mu nsam nyame ensure abi odi aba beto so wa share edi atoso se ni nuanom nso enhye abi onyame ensure Ebenezer Kwabena Oben fans of Akoma mu nsam ono eda so wonderful wo fans of Akoma mu nsam eso na chese Gogo Stone Gogo Stone wo fans of Akoma mu nsam eso na chese ho mo share ede amaye sa pepepe so na abi osan dia to charity foundation no eso free cell was so free Munsha Mayani Lady Selma was so lady Munsha Mayani Rose Asante and also I was so not just a Rose and so Mabomodia Efia ta noa Efia Namashev Efia Pokria Vim lady Efia Mafo Papa Efia Pokria Vim lady was so Efia Namasha wa charity foundation also eso de amaya gifty agbojan gift ya na ma share e de amaya charity e was so na makoso a share e de amaya sanso e na Maa Akos great family Emmanuel Adam Sachibia wo mu nyina so e was so bi Emmanuel na je say Emmanuel na ma share Ma Rose mo e was so ade pena e wo ho na ma share e de amaya happy home ebusuaku no abena Jane e de abeto so na e ho so madum na ma share e ho so e de amaya mafufra mu Brenda, so first story, ye Piwak natural health, our 3P garlic meshaba, and a grow fine herbal tonic. Every one and a case here, a D and Kaino, and one eka, and Maa Akos. Every young co
na yene yenua ba fefefe enkodi enkomo edem ewo onua TV live eni da wo se enua Penny TV3 no Kens TV or Papa B TV and afe TV stations in Kayenu nyina so eda so Facebook Akoma 87.9 FM like and page no comment na afe wa share ede amaye and na YouTube and so Akoma 879 FM na ehon so wabo modi subscribe na wemi adoma no ewo ho no so ebreso a ubenya notification no yanko Facebook ni ahwe mo gina so Solomon Kwabene fa oyeto fan plus 2 ogina so sanso na Mobin Joseph oye follower ogina so yeti wo Saibon so follower ogina so John Salom yaw Labiji onoso eye Shara Buedi Isaac or say I'm watching you from Katra country Yamisha Hegado eye milestone follower Ejenin Benjamin milestone follower Dianaba aye Abigail gina so mass Babatu wonoso eka womu a omu gina so no mrekwa no ya bobo mudin no ne afi ya read messages ne bi ade amamo menua ba nanakua dapa ekwa mame mu akwa ba Akoma FM na pom to say nyame edi adodo na atai edi nimu no na ye de fe no eye Rita Male no Rita Male no kwasem enu ti Rita ewia yetie o Marco me pa cho de ka me de ka chia me pa cho year 2020 ni mu na am share ablantie bi na ablantie ne de e passem eto menim eti odimi didi nkomo efifa e pesem no ehu eti me ede ne fi ne bosume me ensa ede kro no na me ne share enem eti na me ne no na etie ti de ba busumi num ede kwa abusumi nsia no be ko pipe ano pa sada no na blantie na beda me wa sole eko ti anopa me bu nsua na me sister baba ko papa e baba ko aba pipe na no oba ya asoma be kan sema be so blana ya no mo ba oba mu obeto ade no hwe ne suye e ma me wai ana me se bla be no si Mohammed na me se Mohammed ben was the wadai na bodwe se no ana me se na ade was me nipa no no a menenne wo ho ana me so ne ne wo ho a cho se me hu no blonya yimu na blonya ye 2020 ade be ko 2021 blonya ne mu ana me se me ko fe na me frɛ bla no se me pra eti bla na mra na bla no so bae so ba na busa say na won plan akisi na bla no gina hodin na msa onim sa akisi so ya me ba na osi minim eti fa che me so me nya biu na mse mate na me bla no oti bi be 2 weeks na kwala bi e fa na cashmo na oba na osi mali na ne master jaya na mse de bi minini jaya osi oni akisi na tie na mse ma bisa na mo se me mfa nche no na osane na tie na me call akisi maame ho me kwa na me sister asem sei na nipa me no honum na ya no didi ewu ba hanum na wadai na bodwe se no me nipa no na tese so ni akisi so na wo honum eti se akisi ntime ne ablante ni nja ya me de me ni bejan enom so de bi menye sa na nyina ye ade ba ko ba ne akora no eti menye sa ana me se mate na me ko ye ti be kwa ze blane bo afu me se die ntina makwa akọbọ akisi maame mo shakuno ne bo afu me se makwa akọbọ akisi maame mo amane sa ne bo afu no ne akisi no ene wo ho no mo ti ho no ma no di dwa atoa ebele me na me sa ne no etnae ti etimwa di be busumi be mi no fa se ko be 7 months e de ko mi papa mo last born me ne net e Francis Syria ni akra ne net amina me hye no toton taade ni bibia ma akra no ti one man na shakuno so akwala aba ko fe ne Bineza oba na o se sister sisi ne plan master anam se de binya ne plan master o se ne plan no o pa bisa master ne senya no kure na mbisa shakuno senya no kure na mbisa Cecilia senya no kwam sisi kan no kure na brand yeso wo ace na se eyobi bi no na me hunu kwan a ye mienu ina ye de ye ho ebe fa so wa na akwa ne bu nkotodwe no so me nan no sister ye no kone fa eche me nam so on sa ma chew on sa ma chew no sister me slow ti brand ni ace bia me dia minim na me nam de ma adwene eche that bt no akwala nsa mpa chew eti e wonu ma nam so on sa ma chew na akwa sister mpa chew fa che me na wanu mi se ma me ne papa nyina afili mu wanu mani eda wo so nti wo koye ne gidigidi a ebe ma me so me ho a chimiti me slow na me ti ase na bisa balance akwa na ka no kore a kire me na balance sa de dwa atoa
esa ebae na me se mate ti ye wo no ma na me fro ka kokro ba akoso ti me ba me bla bi na nam na small girl bi so timachi ti me se me tua small girl no esika esika ama no eno so mali me obi betua ama me ti esi form na bla na yes ya we ado ya pa wo na nkwala we mo beta ata won che toto party ma wo mo emma wo mo aduane die no woni pa no akwala we wone no na ete akwala ne sa ne mini pa ne sa ne akwala no wo ho ye kisi to nchen edi Cecilia to nchen no kwa de me fan se atwa mo ko ba so me be me ensa me no aduane nyina akokoma no wa adwuma mu wone na adwuma mu fo nkwala nyina na edie me misa wiska bisa me ya aduane mo aduane ne dooso eti me ya me de wo mu dini eka ho bi na maye na me ablo mu wa adwuma ba nipa be se 4 5 no mu nyina adi aduanti ya adwuma mo ni ba ko hi and o kachere me and me bisa master no was nya no kure wana me fa fo na bisa akora no was ya no kure ya fe na asana was ya no kure na bla no kure de me akọche me maame so obewale me na ya no kure de me akọche maame so obewa na me se na de bia obeba bia na me bla no na wa bi okwa me bla na aduan kwa wo chili basa wa na betwi moko e ma me ye bibia na de ti na wo yesa and was fa chem ne akwa no so send message beble pa me chew na me twa so ti me twa na me bla ne de egusu a ye ka ho asem ti me fa na asem ne asana ne bla na asem ne si a ade chen ya wada na ma me bia ode me aye ba ye na edidi aglo fa je so e won so na boy na ko han edan e wo ho a wote na ma me na ba oba osmali won sa me do aye ba pa na ade anshanku ya na ya me ya pa na wa fa me ba Ellen so okunu na ni na enya me ya se ge bi wo ajemeso ye fe no le fisa ono so charge na ge na bla ba wo bo no enya o charge hwan ya wo bo play mine me fan se bi ashawo na ashawo no nso mu obi wo kwa abo asifie obi wo kwa abo de aye japade ba to e de ne de eye o ye ne se de so de beto aduane de o se minim ne ye wo ye de ntie fa ne sa nti osulo se bla ne de yale ye e be ba ye ne ba no no di bi so abento se me ntumi nan ensi form na me flare bla no ti me flare bla no so no nim se ge no se bi obo ahyawo ti afi na maka che na wonim to se me amemfa nche no go fa se me hye me de ba cho de bi won ko fa se me mame be ba cho de bi no kwa na me obi me promise me se bi o wa ya ahyawo wa ya be si me de minimu o no kwa na me ka no maku pa cho male na se fo wo ho na wuka ho be ba cho ye no kwa nti ebaaye no na me bo me bra amane na me bla J boy ne number sata no boy ne so ka che me say nya me ba otoso me ne fe ne diamond na ko be che me hu se wo muslimuni o be che me pa ko ntim kwa ma me nsole kwa ko de me be fa so no na me ka so ya akwala o to ye sam so me sulo na me bo me bla ba kwa ma no so ye wo so pa me bo na mane ye e no J bla ne number no flare bla no ti ne ye wa so ye program na ye Wednesday ti ukuyada ti me be fie me bla ne flem se na me we na me so me wa so no se me nya na me mla na bla ne free slim aba ama bla na fle no ama no so free kumase akwa hia bla no ama bla no so de ne ko bla bi so ye fitani a ono so anwe kwanta on so agidini to de ne ko ne ho eti wo mo twa me eti wo flem ya nche na me be fie na me fle mo ene ni be 1 hour no mu na edi moto edi so no ma be fie to mo be fie na ye ka asem ni nyina ne kokosi se boy ne se de waye ni nyina wo gu me ho fi eti me mfa nche no na obepata me na so me ka che ne se wo si bi fa ma me nua mo na me nkwala fa wo nua mo nyina sisi ya me nua papa baketo wa si de friends si bla no Shaku Mohammed Shaku Mohammed Ashaku Mohammed wafa wo nua wafa me afa me nua afa me ba akisi ne ya me ba me sister ba na Cecilia no so ya me papa mo last born a me fa nse woni di mechi wonim Cecilia de me ni na tifie baako amena me sha akala ne ye bibia wonim sa akala ne benua wo de ka no nsi nti me pa cha de dwato ne nyina wo de ba nyina akosi se on pene tentene empene tietia ampe manson obema miska akwa hwe me mogam se de me ka se bia no wo yale ntina o fa masa no wo wie nso so obepata me eti men sa ne ntina bio na me ye good ana me se me di me kwa me so me peme masem eti de o ye no se me di na chi a ebi obema me pressure ana se obetimi ama mawuo eti me ntimi ndi na chi bio ti dwato afo ne kan ya se wo mo ntia se so ma me ne bra no enja na so de mo mfesika no
emlam ko hwe mo de ne pata no so no onfa enka ho eno mo so mpamcho matinto mo beko te me bla ne kwa frɛ me se bla no ye good one ne ka san so de ya wo ye good it was semi on pesa me ne bla no ebe giant me ne bla tam se da minti me bio etu mo kwa ye ne ska ne nyadai emma na di be 3 months na me flare bla no a odi bla na odi asene no so be bia me de be be flare no a de woni mo no obeba ba beka ana me frɛ bla na odi asene am se bla kosi asemi ya che bla yin so mo makonhoma wonya me hwe shaku nso mama konhoma wonya me hwe sika nso so de ka so de beba ma ko hwe me moje mu no nso a on fa sika no emma ebi so na obi nso ba be peme me dwene se bia bla ne wo yale ebi na wo de yale ayo ye me so me pesam de yale no ebe kwa yi wo bi ba eti on fa sika no me nya sam de ne be ko Akoma FM ma akomu ho ana bla nse mali meselaw nya botere pa ma me pacho me ne boy no ebe kasa ti di be 3 days no film so ne bla na kasa to mo send me lab no 100 cedis and am catch up dance 100 cedis there see am fanye lab fi some me to aduan me fro car eti am fanye lab no send 100 cedis ne mam e ko be say 3 weeks ne bi o me ka ho me so kom so de me and am this can to aduan di ye ti ye man ma fle bla no man me ba cho me ye adwuma so be fam so betimi ahye me obeti ma wuje adwuma trefi be adwuma ne dia me ye okay me ye me adwuma pa me ye adwuma eti eye na one first can be me so na me so me di sika no so we fi se bi kwa ofam pana ko be me ni sika to odwan ye di na me so me di sika no eti o ma na me fle bla no so me linya abotre na me kwa bla na ka che me se okosilem eti nya abotre ma me wa ka che so okosilem eti 87.9 any 2 weeks me kwa sole pon na me nkwala na so ba akon awo na so okoda nya me ase e wa agemesu enti memle bi eti me na me se yanso be kwa so eti me fe no so o mapon na edu aduane a o mo baba be che eti memla ne enche aduane no e ma wo eti me baba mo se me kwa na boy isi aba me be mo wo me so be sport no ma ba sport mo eti o mo to no mo se shanki kin so de wa fa me ma fa fe de shakusu na akwa kodura wani aba kuse shaku plani aba aboni dua be setena afi do nanim guase aso aba na ma aba adani dua no ka ho ne biem na che se ma fofra se pie mu oba fofra so pie on so ye menua amni nyina ne ko school ayi nyina di agoba gima taade hye oba fia me no aduane a metwa bi ma no ma wodi a che se ye nuafo a ye tight enfama emfa yentama me nim aba ya ne secret no so nim mi secret na ewo ewiase nyina aka ibe bikwa kebe ka se ye ntafo ye hye wo hye am o se akua utwa so ateme so kwase aba so nim sa ponche tie nyina ye di agro obale me no kwa na atade ho ko nyansini ye sa ye nuafo abusua teme fa matade nyina e de ko enti satam so kasa ne nyamu so na gana di kan fa me abisa me se na me ne shaku case no akosi sei afiantwa the guy named the shankiki me ne shaku case no akosi se na o se mpanimfo ne be mo no the akosi ne se wo discover blame ama akwa hwe me mogam na wasan so apata me aka ho eti me hu ni yo se me de me gya ya shawo ni bo so kasa ye bete me gya ya shawo ni bo me de me masem de hu hia me bie se de me gya so de e be se wunya bidi adam se be se wunya bidi wunya de me nyakotie ni bidi wunya bidi me nya bidi man pa so e se de oni bie woni bi yo wajai di me ni wo na wo kan na me jeje wajai woni bi na grand adum be patwa na me ne shaku case no akosi se na me so mi chire mu nyina e che se na wo bi sam sai no ne boy no ete ho oh really seriously ma serious pa ti patwa wo bi sam sa asem ni nyina ni week 87.9 se boy no efende na magel no shaku ni frende shankiki no ama wone small girl bi nso akobo atwede ama girl na bonidua se enye no kure eti ye call ajamesu na ye kwacha aduan no nam se maame mati asem na asem amati de makoma ene asem no enji no se ade nam se me boys bi abeta me ba mu no se shakudi shankiki girl so awo be 2 months one word sem Jesus kan ba na eti ato no se kuya wo boa wonu afia wo boa wonu afia wono sha atade wo bo asam ne nyano ko eti ankonkwohwe bla ne fie enhwe se girl no eti ho a ne sa ye adansidie bia no so ntokwa ne muso so ne bla no ene te dai ba ko na wa be si bla no do be play o be san be pa chon eti ye ko bla ne fie ti ye ko ye no na bla no eni ho no ato
ne dan ne mu na me se maami sabe nso no ekobo be 7 muwa eti me so meja me baboy no ene wo be mu ho eti mu nkoja me kwan na de mu konkɔkye aduane ne ma wo mu na me so me nkɔhwɛ mechi ti be boy ni so fie ne ba bi aga na akɔ han dan no emu enwa eti ya nam ho ba no na ga ne te ne dan no yese ya no te echile valanda bi so ne boy bi di nkonti na me so me black ese no di asɛm no ho enkomo Akoma me te ga no ekasa sabre nyina so na woni shanku nyae ni ya nyae ya kyesa akosi se wo se oma miska ko hwe me moje ma ansa na ya beto aso a ya to aso eti ya me te afia ne kasa na so maame mate afia kasa enti maame mbisa no asɛm no te me kwa me nua ne te valanda so ne ble bi nam se afia na mate se so ne aba akoko ama aba bo nua na wonim se bla no me nipa no a wokwa bisa me ho asɛm a enche na wo sa ne aba ekwa akoko akobodua ne wanyini na be ma de yenko be ma ehu na de oye na nye eye jaisa na wanyi yenko be ma ho Akoma FM na wo wakuya wonim se bla me no di ka di mi ansa na wo bediu ti ma be hono me yam hye me ma wo se gum nam se fia visa me so me nuan minim no ti se me hu so fa be ma we anya de se wo be kɔ ho nya de se me kɔ visa minim ne su enim ne ban pa ti me yam hye me nam se wurade afia eti bla na fa wo ene nti wan ka chwa ne mama wa mama ne bla no atene ko 2 years ti woni shanku ai shankiki ni shanku shaku no shaku ene se shaku kra na da brodi din shankiki ma afia because say shanku ni shankiki de boy ne kwa ba ho beto yi e o so shaku o de fete me ma no na o shanshan ne just o yi wo mu botom e de fa ne shankiki o de fede se ono ye plan ni ba eti kwan o de fede mema agisika efli wo mo hono no eti ya na o de to no se shankiki okay to obi o de fede mema eyi o boto mu sika de bi e fe ne shankiki ti ne dia o de to ne ho so eno no eti ma be bisa me nua ne sa wo se oni se bland me no di ka fa me ansa na wo ba be fa wo na me se fia ene wa anya ade na ko so ka kire me na me bu nkotodwe ya dai a power chow and I said can be pepanyini na ko power chow to what me asha mam ne bla no atse ko 2 years abla minua so ene ti so di agolo na mpochi mu aso am so wagimi pa yesa wanya do jini sama ma so mutan ye he wo kuya wo ye di agolo fiti am flas me no nkonda wo ene me pla wo ene me chom wo mesensan wo it wo kona chi sa na fie bi nso bebia na wote no ye say yes one wote nti fie na chi ene wote fie bi nso da ho ewura mu se wanu abowura fie no akofa akonwa ma ne tena so ya ade wo fie no efie akonwa ma akonwa ne bi no no akofa ode ba me so ti wo pagya akonwa obeto bo me na me nya kodo na me so akonwa nim ti me so akonwa ni na no wo sa ba me so na me akonwa ni bono no da form but the bono no da form na me se ada afia me nua ne wo mama ne tokwasem be ma hundi asem na me ye dai me ba be bisa na de wo ye ene sei afia jai me pesa afia jai na me pesa ni nyina no oba to one man to share me tiri wi mu say me tiri ni so rasta what it say se ti ya fra what it say retamale no what it say bebele pa to wi ye no e na me dem yes afia wo mama ne ntokwasem mama no entokwasem ba ntokwa ka me tiri ka me hu kwan a me di me tiri ni be fa so na mo masem e na me bebisa na so nim se ho ye we mu na maye de maba it was so bum ya na se ukome to ya nyina Akoma 87.9 e kire ne pa na me de me ba me fie sane ya kama ba me fie ka asem bia eni hono mo ti me so be ma bi bleki me virgin me ne be ma ne tena ya for 17 years and ne wo kwala me ensa na boy ni konya motor accident eni wo wuye e wo se girl no e chankike no de forward me say me meku me kunu na me ma me so ye di me ma me oye audio na brewo me pa chan e wo ha me pa chan e wo ho me pa chan okay na me ye say di me ma me and ye say kum me maame o se ya dan ye di me maame ya shawoni ye di me maame wo maame no ya shawoni and ye di sa na shankiki me la chwan ni na wo audio ni mu ye di me maame and ye ku no na me obesensan me rough baby am mehia ni bia menwane na me me hu ni kulum ani ensam ne ja sama e dooso na me so ono no ya shawoni se me ya nya me ho ade me koda ho na se be ma di mi a ensuo bo se fa ne ensuo na nka na ni
enkume ensuo na nkan ni mepacho an ene ensem de wakeka beble no de forward into mame odi one 4 and de forward me ma ba peso me ho onye fe me kurase ni ba ye ka ma me ka ho ene ensem de beble na me nua no e ka kire me tibe so me dwam se da bi na wo obi a wo me nua no ko me ase wo so obi a be ka se gae no na me shaku na me ne ya da e wo ho wo kwa so wo minim nya na se antokwa ba ya obi ka me te ya ka minim na wo sa ma me se ko yes kwa na meti a che wo ba 1 year na wo se ka we che na me so me mani bi na me so me nim ne nkwala mu nim bibia na mso me bo ni nyina so me man audio no so 4 afem de man afem no waye di wankasa bi yu eno no sebe na akeka chen sa no a me so me ka chen me so me ka chen se wo se di me ma me ne ekun no edie ye efe na ade na me ba ho no mo no wange kan sa ansem no anchem wo se me ni mo se wo be play me wo me man trete wo se wo me bo play wo mom na wo de sa trete no mame abla wo yeso alaye bodani ene ne duga ni recording na wo me ha kwanya no dige ni na wo me ha alaye bodani ene ne diwu a wono tena ya ma obi enu nye de hie ni enye de hie ni enkofo asabi omo bo ahya wo no obi asisi ablo san ebi wo ajapade wo bo ahya wo nye ne bobla na ya address na papa wa abuche kon da ho se twafo papa wa abuche papa wa yasa de oshola account wa bo apeso so obi obo boxing ya address ni hu se papa wa abuche wo na wo ya dai wo ba no ya mama so me mani bi pa one man no so eye din ma dio mani bi me mani bi pa me ti wo sa ma me mani bi pa fi so ne sama de ma me mo ye te me so me fa ho am so me mani bi pa afi no aye din te wa no be kwa akotena me ye din me ma me ne ekun no na me mekum mi kun me ne ekun no na me mekum mi kunu eti wo so me mo be sensan me wo be bom obi to ka me am black wa ka be ma me black a chen se wo nya ide wo ye no nti wo se de na de kun wukru ano de me nim se me kum me kunu na se me so ka je se me kum me kunu me de abobla to no so bo ahya wo mobla be se me ni ma hya wo fo ma esisi fie e de da kai si mu so wo be 12 years na start sa abla bo no 12 years 12 years na start sa abla bo retamale me se wo fa me kwotro asem o reta 12 years na me ni ho no kla na me wo na ni nam wo no ni mbat me de na me ni ho no kla na me ka enti esese de na akwasi de enti na ba ha man pa cho de enti a me ba ase ni se ablante no ka chem se obe ware me shaku no oni me atan so 2 years asa fa me nua mom yensa e na aka ho wagu me hu fi ankasa e na no so ntoncha o ma misika enkonkwo hwehwe me moje mu no wo wi an pata no ka so de be ma me no on fa ma me wasem me so for 2 years woni na twempra 2 years 2 years November we na 2 years enti o ma on pata sen say no fama wo me yehu pata say na we here fish akwo na you 200 million na obenya de edin be adanu amofre shaku no edi asam no kai me pa cho ye fre ye no o twa asam ne so ya to ani no e twa asam ne so mo mpe enchechemu bia o ma me chechemu me die mu kakra etie no se wo mu mpe enchechemu bia to moto mu nan esi asam ne so eto mu discan beba ama kwa ko hwemi moje mu efiri wo no mo ne so no o mu ebeba abede pata no ebeba enti din ben na ase wo mo de ama shaku shaku din ben no mo de ama no o se wo ye den obe den wono no de ese me ma obi na na efle no wo se wo pema adeti odidi di masa wo mo obi friend na senye eyibi asase ne ye zan no afre no eyibi sa yes na let no pem wotiti ni sika e mama medi no na le monte ya na didi mbotom na mso ni di moya ase yey was it yan didi mi botom na nkwali a che ebro 1 year ebro 1 year no cancer asem no didi ni botom no so ni di waya ase no so ni di waya ase and so your body a e didi ni botom o so didi waya ase no so ti no pem asa no beble e ma de beble na me na se de wo won chen ne ho enhiame said the why we say no there what within like what we can go nua no eno na hiame na said o si bi pem ano fi se me na nyini kakla de nso me nyini bi asa me ntimi nwale ebiem fi saying ba cho me 37 okay ena me san so hwe nyanka me ensa etim pese me bomodene eto aso komanim ena so me wa de nso me pese me san so ye eti se bia wo de yale be ya na me ntimi nye saa ne ma na yeso ba be ha me aha me ma no na wanye hwehwemu ansa na woni shaku Mohammed shaku meboa etna ya woni nada bebre
ansana wo beka se wo ma uskan koye test yi na sa wo koye moje mu nhwemu na yen ka so wo bio mesra mo Akoma FM dem retamale kan se de wo si pema no wo sro se ebia na wo yade na wo de cheche wan hwa no amane bi nti o ma ne koye moje mu nhwemu hunu se wo ni hwe na wo koye na ebia wo bia se de na abeye mampa cho me koye na so obia se ne aduru aba na o de me ato aduru so no asame yale come say yale because when me asame yale so no awale me se wo obi anu awara ai e ma bebrebe yi se ne wonti me se me obi so me obi ahunu se wo yale me nkama no ntum mo ameshaku didim bottom na me du ayase didim bottom na me di ayase didim bottom na me di ayase ma ko before shaku eba be se wo pe no na unnim no dada okay na minim no mo be pedan e wo ye fie ho be bia me wo no no be pedan wo ho e na omo so ye China for adwuma to tumi tu ka betena se be fili kakala se bia mo me pa chan mo to ne ti oba ototo ne ma e ma me ma o de sando te be obeko bia ototo ne ma e ma nkwala no ne ade eti won ma no je me number na me so me je ne die eti ne nkomodiem ne na ye ne aginya cha se opeme na me ni boy na me so me ni boy na me me mpe Akoma FM no so obewale me ti ende ti kaka no nhwe bisu eban eti me kwa me ye na ne nua ba ko ye se hwe na wo ni master me hunta makama ma wo no ne nua nso me pese ne nua ne bebem ne nua no nso no me ben no pant wo ye no me hu o life ai bia me hu se won pem because pon ya no awura wo dem wo pon ya na wo awura wo dem na nem maka me catch though e ma wo ne no entina na me kwa ma show life e dey bomb me bla fisa me really was slim it said our life sibiti me dey bomb me bla me pesa me dey yale e be ye me yele ti me show life pa fisa woni so wo hye wotimi sha tade tietia wotimi sha tenten wotimi ye bibia be so mpe e me masem iti mabu pa well like me can say what's so pain and I would that so me ba chom da so so pa we premain ni ba me de na ye swag me de na ye swag swag na say swag na chere say obi a o pe life pa timbo bobo na sum no shemini no she won peme masem ono ne de na fe ne swag en obi won so a ne ho ofe o hyehye ntade bobo life ono so de na ye play mine ono so de na me masem ti e wo swag en ye wo play mine me pa cho han okay me ba ma me kwa homa ne so emra hello Shaku Yes. Shaku na pom te say Akoma FM hello Shaku na pom te say At the wrong number. oh Shaku your friend Shaku Davi. oh Shaku Shaku say me te wo voice me hu say ya wa o Shaku na ayi woni retamale empata de no adan no one farmer no You can minim kasa we are no ajay. oh Shaku de wo kan minim kasa na majai The wrong number so on tell on that me. oh ayi Rita kai no Rita Shaku Rita Ashaku I am your sister Akoma FM Shaku Munim say wrong number o you come tell wrong number. why na kasa anya the voice ya be ba chanya ne voice o de am adwuma mo for boys ni bia what the man juma more for boys ni bi oh me paso o master wo ho wo master wo ho you benya number for floor class flex so de okay yes I Francis so biem enti na wo cheche mi ti no say obi wo swagger like oyoba wo born homode me patron black work me patron otumi the tattoos bibia black work Akoma FM me hu mo swag bi so ha wo mo pe me masem ono ne play mine omo ye preman for enti wo mu mienu patron nti ye de ya na ye de preman for bi koye swag kwafo so mo penchemu ni bi ma me patron ye wo play mine and ye wo swag swag no obi wo ho a obọ ne hwenem de bi obọ na som no aye tattoo o dress pa ne ho fata de bi ba so bia o tobi ono ne de ne nyama masem ono de no obọ ne play mine the life e woni fie e de ye na adwuma e no obi won so atade bi ba so bia wo tobi ne ho fe bọ na som ye tattoo ne on so de ne de ne ye me masem ono ne fe ne play mine oh okay wo mo ye swag no de ye na minim dodo na ne se ensa wo ton sacrate ma no oba besia wo besi ho
wonya kosua ne mokobi na odi nka de boase a obenum sacrate ebi nso hye ene ade eno nso te sen eno no nyina ye playman we playman eno ye playman swag for no nyɛ saa de okay swag for no bo ho a obɛhye obɛtwe jot obebi so ompeme masem wo de no what shipping oh ma shipping pa at the age of my shipping I mean fancy abi ma ye jai futu de ma wo because my shipping na me pensa me pejot ma shi able ma shi ma so yemi na mabubu ma so ma boni 8 so na odi for beneza development no sabla boni nyina be free patron na adikoti ma so ne so bubu no ye movie ne tattoo no ye movie also call movie and say bia wutimi ye your ho set mi tu lo bi ma wo play ma wutimi pie entem ebe ye star emo bia ehu ti ana ne ma bi free sanso ura Kristo mu so hu se sa na me ni nyina ne se bia na fa so onye dey eni so ema enipa nti wo start kwa sorry na obehu se da bi ensumade 8 no e was wuyi ni nyina okay since when wo start ehu nyame na hu se na Rita me ye nyame abode me ye oba me ho fe ma me nya ya somade 8 hye ma me nya wi ne nom ma me nya me nsa enom no enya be sen me fan se be 2 years muni be 2 years muni 2 years munsu nie na uhia shaku no odifo no ko ache se mayen date nti sa asem na me pesa me de be ye dey e be ba ha sei fi se me papa no ko no kan so bie we sei no ebi e so me pesa obehu mi nti na me de aba ahase no na me pesa me de be ba ha ti unya be ma let's say ka me hia boy your car se ko pemi ko se me de ni photo kokko kire me papa no ti ko ye papa e ko be ka chepti adekoti ma boy no kura no e me se me twe me ho free na nchen kaka na ejidi nkoma se mo ka chem se me de ne ko me papa ani mu a o ya kwa papa ko be pam ne free asole de movie se ne mo de ni pedua no aye ne ehu like enema ma penu ana say so odili me komate se accident be si court kem ko oyela and to kasa se chema Akoma we ni ye pa atwe me ho kakra efri ni ho e na one me kasa so obe kire me amehunu obe mehu sese nti esensam na dos na abo no ma me de aba yes me so no me ni minua me di na chinkwa me na me sa sebiom sa abo minua no esa wo abrabom nti na me ba abekọ na minua no betimi ahwe me ma na aka ne wo no ne ma no so obeku wo no won kan ni pisa so se me ya enya me ba diamond na e ko be ma me hunu de wo wiasim ko be chema me hu asante to a trophy in life nti say ya kase kwa won kwa dadwam me patron ani simfo shaku Mohammed shaku nsafri na ekro me patron ani simfo gunsugu nkra wono ana aka nti se wo gunsugu nkra ye bisa no me patron recording ni bi kwa me phone ye bisa no nti ewia ye be kwa report wasam no e bi ato ho threaten so obi a threaten wo life ni akwa report to the ato police station ye kan kire no police station kwa report wasam no but ye be kwa report ato obi bi to wo a wono na threaten wo life ye bisa no because no na betwe mpra wonye ne bone na wakokun ti ye be report e de ato ho enti yenhwe na tattoo so uyiye ye bi ma tattoo wo me ho pa makoma akosan tattoo wo me ho edoso edoso kakra be dodo sen edoso kakra ebedu 10 e look like ka be 1 and 2 bi tattoo be 8 and 9 tattoo wo me ho pa me fancy se bi da me nyina me won sound ye no me hu bi da me hu nyina okay ebi da won sound ebi da no for ho ebi da wachi tattoo ye nya ya ma ya pa okay all right hello mi hu so odi won ma kan he Aba Pefia Shakiki hello ya Shakiki na pom te sen Shakiki ye tie wo to aso na kasa mi we mo so ama me makasa me ntasa o we wa jimi wa samo dogo no wa jimi dodo o flon ko no ka me do na police station then person me kasa kwa mo bi ate wa jimi on so na so ni fra ni da wani onim nyanson
or my own to me show, Mamma can't so on running man. We won't see me and I may be booming. Part of Baba, oh, Shankiki. Akoma FM. Me part of. If you're so many say, make us out asking what do you do? Oh, that you are no, they are baby. You answer Madame from what do, ma'am, with us. Oh, they are meeting fear for I'm in a maiden. Oh, Jimmy in part of and person like Casacra. Maybe Boomer, no papa, me hopper and the minute to so no, and my cassa or phones. No, I meeting you when me feel him. Now, me now, would you need time the oh, me pacha, Evia, Papa, the new Comawate. Would you not to was ye be my new Como? Nasa, a ye retamale, and the define Narita. See the basic diamond manual was from no. Eti Evia, don't worry, Obapa, what do you funny a new Como? Because I mean, some of your childhood friends. Your childhood friends, and see, a dear na a this our problem ye abba. Efia, Shankiki, me any como, why to be a queen como, na ye wouldn't see Bomadiana Fafono Bapa, Fafono, what a say one powerful bracket to Fanny a new como, maybe Bianya Akoma Yemra, Yadiana Sobra, ye fra Efiano, Yemra so. Na me person, okay, see, one see, Shanku. Ni subanya wom se bia ye papa anasa nya papa want to tene monte so bra wa bese wo pa akofo hu se woni ne ko out no me ba cho man teshe meti ya kamin kan ho ka ba ya me time po because obi a yesa ya na ho ye menwunu pa obi a wo bossa abla bo no ya na ho ye menwunu na me so se me no wo ho no bi be peme ya me de beto wanim se so hwe ne sabla bo na ye bo no wuti me ne me nto aso ama ye nye dai ye forget na bia me nkomanim eti bi se ye fa ba ma sa fa ba ma we me ni mo ye okay into what ne ho asem woni bia ko bi se me ne tan yansa na o mo bekeka chamso me obi a me ni so wo shepa we o ye se me bi ti ni fie na me se wo hia me adwane nyina wo hia me adwane nyina me wama me ensa minti me hwa me mane ade ma ye hu ni pa ni ma se oflibo ahya wonye ne so cement one bag kula won tobi ma me meteme bio sport kese pa betimi ayi nipa ami akwa akohwe me ba pani gyaje SS to papa wi 4 years ni me na me ahwa nkwala no aba be se me je wo mu wo ye se bla mu nsuo tina minim sa asam no ko ebe kan ne ti me gyan kwala no e wo asole ho no mu second ba be report asam na mu ne ka ma ba be shom ti kada fofo ti me nim se me mama mi konya wo mu seconds wo ba be se ma sa top plot 70 million asa to anwa double azumienu asa guso wo size ne me wo ma ye nguni pe ni mu ase e na no no so ntina me ba ahase me ye kurase me jimi wo bobla wo be tu kwa na akokonkoma akobo ahya wo obetu kwa damidu asafo na odi Shankiki na adoma ada so 2020 series ni e pae o why ward yawo asafo ye bo udon komia obi ya ebe fa obi mimi timi hwa ye bo ni don komia de adoma to so so pae 20 series na adoma kwa so do wo mo fle o 20 bla me your fine me your good 20 series me your good wo ton ade ana ne ba no wo ton won kasa na me misa na semba ko pe wo report us no police station me should be police form ehye be bagim because asem si wo ajameso a ye case no semfi anasa we kwanta ye nkwa ye no central eti kwa ye case ampa ke be fla wo se fabra semfi anasa anwe kwanta me police form ehiem na me sister de ne ba e ko SS eti school ne ho ka ne bibia me ana egumi so e na ma me ntimi fan ko hospital ma ye ma me che no ma be pa choke aba be che no dada okay, and see, my young share Shanku so because 2 years before Uba be fenya me na wajai asuma de wi ne ne keka ho no we share no so no bia na be patcho no ne life there mean to me actually but only the sign 2 years no say masam no kwa we no bibisa no so no we din ofele ya do buade ye pa na no kanya ne masam ne homework ya won hihye ne ye kula na ka asem we say no ke nru ha say e no me na me meta me gu obi enimu ase ye ne ye dey ye hwehwe okay me hunu emaya ne bi
tattoo no ebitumi de bitu wonom sisi echi sei nti mostly omo sha atade a na chese omo kwa watumi kura hwan na okuntru ne mu a ebi de bi eto wonom to sabia so sabia nyaado ebitumi ye bi eto wonom akosu ekuma so waye bisa mpacho de bi eno de wanye bisa ya pawe no kwa ma je se emrepam me kwa akopepa ni ya no watumi aye ben nwotwe ana enkoro no ya pa ena wutumi ka wo sisi so ya pa ene yesa wo kwo a wo nsu o ya o se awo ya ena tattoo se yesa ya so nu award ye no wotumi account se so ama ya nkono ne ana nwotwe de a ene na wani eden mani eden pa ma ye ka ene eden na ye ko e de pe ade ya me wo sa akokoduro ni bi fi se ma o me kunu ewu ye mfie nan ni e ja sa to ye ne ma ye bi ya asashe so ko na ko bla me ba ni photo nyina me twa da me phone ne so na me de kire wo e kire me ntimi hwa me ma ewurade se ne entokwa ne asito bi ya timi card e be yo ya me sheni pa ma ko be senai o timi hwe obi anu aka genza hwa ne hwene se panto enso hwe pa kwa hwene asadro ben entokwa na se me fa cho be hwe pa ma ko be senai me ba no so ma wo nyina obi a hu se me asam na ya me ya etime be ba ahase ti se bi o moti a mo nkasa bi a se ya na se me hwe pa be senai okay this is tan okutan kwale tu ona me di na chi woni shanku anyinsen like ebia mo anyinsen shanku se nya ready for our enu nti me yegu okay ma duduo ni nyina achi se ono wo hia mu a wo ka che ni se on protect no like on sha condom ma de tene se ono onpe ono no onpe no ai na jo se awale e no be wale me etie ndeti kakla ena mko na mi se ni su ena mi ankasa so me mpeme ma sem tena mi se sei no ote a ena nka me use condom Akoma FM amano na mi se sei na life but also one pay ba chwa sha kuno mo fre na mo nya na me wo bla no a odi asana jina mo ne number wa ha mo fre no a obetimi amamonya obetimi atuka akone ho amamonya no okay nti ya ji number no na ye ne no edi nkomo because o frame shakua what the phone no amani djuma ye ni enti for me pa cha asam no ye bewura mo ya frɛ ayi abena se upese wu shanku ya frɛ no enti se upese wu hu no all over the world na ubetumi ehunu bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM enti bomodi a try na share program yi fama ye pa P work natural health ye 3P garlic mixture aba na open edra natural 3P garlic mixture garlic na wo ni nyina so emma apomoden ye de vitamin C aka ho obi wo hospital doctor so ya vitamin C ni nyina ebi wo 3P garlic mixture mu enu nti wonyare ansan wanum 3P nemom enei ubetumi anum 3P garlic mixture ni bi na etumi aboa na afei amawo ene jade entem kwan agwa ebisi immune system high blood pressure be ko ficha wote yaw high sugar level when you consider the stroke enter shewa wodwo so tentem ya no ayase ayo ya wofu na ye kapu wonya hwe se 3P garlic mixture dre no na shane so ema me se ne ya mansandi wadanse Eric Ahenkra menua Barbara Jane Francis Wager sister Diana Frempon Mavik ne kru Mr. Bosompem sister Hattie obi ase 3P garlic mixture Daniel ba misia ba kwalana ke ba pedank Angelos ubenyabi friend 0248928824 0248928824 and 0201 000021 group the finest about tonic of the year meso uyoba na uwo fichikromu yaw wo fichikro sisi so eba 2 days na twa eba ne na samba ko ochena na etwa okra wo de wo nyinsan ye anampo unya chesa unya menopause na so wo menses no ate akoda emma mesa wada unya grow fine herbal tonic na etumi abo wono mu a ebe flow kama hwa na akoye fibroid yade yi bi e de aba be hye
wo so enu nti grow fine obi agye atum committee ba kwalina keba ashtam rose not ebo boase fedmen seba pedan pure leaf chemical ne ba shop mo na we make a che wono nkasa ma Akoma FM said the grow fine say man say agye atum na wo mugu so form sabrato no wo kwa eya atobe num ana edu enti sa next time bi abekọ na ebeka say a short say who see aka no so nam na bi wom na san ya tobi go for 0244596532 0244596532 eya rock clinic limited for dra ya de ba ye friend pakum eboa mema wa ye mre wompem ebo na osisi ye won ye yi amaman no ma be ma bo adwuma janika 442 eye di congestion exercise wo ma Akos Akoma no emu ma bibia ya kama van capsules nso de ene se wo ju so twa mu hawa na Akoma FM Akoma FM eno van capsules na se say ya drofo fra ya medfagen capsules ebo ma moje de afrisani ye nipadua ni mo acute sciatic pains ebeko woda na dwa wontumi enna ebeko arthritis ya de bedwane mo amoye adwumaden agodifo ma ne mema edra munya ye rock clinic limited for edra ye friend no medfagen capsules no ebe yenye twinya do bia no bi ye enkwakra ne mre wanyina nom wonom no a wanya anwoden ewo no mpemu ntia no pa bia behu na wonom eko jogging rock clinic limited for wo Kumasi Babu station one is Costco house they did mo for 0248885040 Akoma FM 885040 na Emma wonsa enka enre bi yegusua ya ye fra dansefo a wonom ewo asem we mu na ye ne wona di nkomo esanse ye ntumi nyina ba akofo asem so reta maledi enkwa so na ye mfa njeje eno nti ye fra wo bia owombie na ye ne wo mo so edi enkomo enti Rita woni Shanku Mohammed Shanku etna ye nyina no emma dodo san a eye wo ankasa ebi ye wunu anom ya ofa ebi ye onafofo a ofa ye ewo ho dodo be say be pa cho de wo nchen de eno no nya no na na me de mi ankasa mi nua Cecilia akisi eye mi sister ba ena afie ye ya mo flani ono so ye mi nua okay enti edie ben na wuwu hu ye ewo Mohammed Shanku ho ya wugidi sesa ma ne nyina so enwu enti no okwose wo mo pe no wo mantumi enyi na no amofom ade na hu no won ho a okofo ba we wo be pacho wo de ache no ade ben ye ho okay ma me pacho ewi ase de wo yo ba wo ye da ya wo se o wale eti oba ya no a o ka kire se wo ne betina me so metu amenya akwala bedru se bia wo se me wale eso eti me minim se bia awale sem en wo de baaye na nye onye se so se no yo tolofo wo ye wudini ankasa ade na ye unique e won ho like enti oba bia o so oba bia pa oba bia ntumi e reject ma me pacho minim de oyema obi ade na oyema wo oh se oba obeka kire me so ope onso penkwala asempa na ma me de pen na asem open kwala asem pa kwala na ye ne bo onya ne bo wope na asem e na oba fi kwala na bia akwala nka so obedi we na me ka se twɛn no wadi da ye kakla otim fa kwala nta moto so e kwato ese o hye kwala techo okay ti wa kwala so papa ewu eti be baba akokora no ye fe no Salina Ampofo ti bla ni dini so di so ti fe no Salina Shaku Ampofo to o hye kwala eti se de asem ti se de no osibi yama be mano ti be mani obi afre ne da ti kwala no so papa ehun ti se benya be ma foforo ne se obesi kwala no e papa anan dia ene wo se mene no etina okay didu botom na me ni duwa ya se una on titi sika e mammo nti na bia ni sika nti ene o sika ma ba cho baby wo hono ma wo hu se bia o sika eso me dia ni se on se be me bo ko be fa na wo ba kwala na ompe eso me de wo ba no pe me ma no asema no tina ma me ne no etina ayi oh okay Akoma 87.9 FM ma ye moja frebi be ba cho da bi oh okay na woni netie no oba na ware but empatry no ko be 2 years na wo ka che ni se won ko hu awo for excuses be no de ma wo be pa cho o ka chem so ni me be ko efia ko hu ono no awofo hansana yaba ti esem no nyina ye no ye seka ye betimi abo kokoko ana me se me mpa kokoko ana so be ya me amelia betimi atuba ana so betimi atuba Akoma FM oh ntinka shaku so no ba wo frema yi
as ya no femi sakina to say bibi sa ne anu de oh to adi kakra makamodi sak shakina tu na di no suru ani je ho pa oh ne ma se wa wale be ma na ono na sidi we wo pena o de amawa se wuntimi nka se obeyi ano enti yemra shakiki so enam shanku so enam ma wono wo childhood friend ene emuti ado anwoma so na enti before we could discover say shakiki ni shaku ewo bibi ye no na montamu ye fine oh me fan say Sunday we say ye Akoma FM me fan say to kwani see ye the Sunday ye be ni 3 weeks bi nua no kula fam ma me ni di boy ne ho of na mo wa sorry e na me fam say fia me te won ka cho na da ina me ho wa chesa na ko be 1 month ai na me te won ka chesa na so esi we freedom na ase akotena ajamasu na me say na da e na ototo papa so a na me say so me te park no enche woni aditu adan wo fam ya na mo wa so beneza so de mo so de wo so nti de ni ade na me so e fia me wa so nti ma me nya da e ma me mpom be pon ti bi pon do fia me fa me fon na ye wo no a kuya na oni shaku so akosi se but ni nyina so no ne wo ho eti no na ma me te se boy ni di no ma me de ko bisa no Akoma FM say na boy no kwa ni na dab kwa before ni na friend before wo me de minimo no na eka na wa bisa mu ahunu say no kwa so na wan na wo ko bisa no be ka ga no asem papa de a kire oh na wo bisa shaku ona me friend was me wo minimo wai o minimum wa some be soja ni into fraka by yakoko ya na Tuesday na mbla ne by some e born recording no say na when na try to so be play we be kunza na say ge shankiki and was na ye de na mche no se yanko boy ne ho ti be bla soja ni nso ene me call bla ne shaku ne ho e ko she ni 2 days so won fanya mpata man 3 days won fanya mpata de ene bibia to ye dey entwa so won pe wetimi no aka me bia onfanye bibia ne to ntwa me blanze so ofe na onfa ne ko bi oh okay for asam na ye your voice wa ha enche ye bebo edi amamo etie die koso nyina yenya shankiki de afia but yegusua ene no edi nkomo woma ye nhunu afia wa bodua na me ba chon obod eno no se madane me ba chon na ne ma kosaman na ma ekulumu ono mo hene oman konfo eno ama chiame no so number wo me ha me fle no a obetimi aka asem ne mu bi ama chiame so ko chini de dua o chini de dua no so mu nkomla no mo mla meje de dua ni sika ebesi no nsi kulomo bi okay etifo nti ye twa ye ho aba yeba ma wo ehunu Muhammad Shanku and afa so afia you said you are behind the scene now you will see them ya wo ya stand by dada itia so eti ya ma wakwa ba bra Akoma 87.9 FM monfa enche ye pa monfa enche ye wo mo kwota ho mane so mo tra so nanso we Yesu Kristo di mo ye twetwem Maa Akos de metra se no de abere yo ye twetwem wo Yesu Kristo di mo nti ya se ya ba nti bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM afi enko yi am be hwe bie no Marco tell me ka bibi kire me oba na me okay ya dia to screen so first cs no ho e ba ni say di a enye easy o so what first yakonya no so bia nka be hunu se ho hye eti ya dia to screen so Facebook Akoma 87.9 FM YouTube ya Akoma 879 FM me say wada men hwe rekwa bomodi ane hye wo hwe ne na wo hye e de amaye first ka bibi kire me say yam kwhwehwe hwan Akoma FM your friend is saying what hene wa ye de adwuma e ba choti atonso no your friend is saying oye de en amoako osua adwuma enti se anye yaya de yi de ebeye amoako de eya amoako dia mintimi nka say ya amoako meka say ebeye because I don't even trust you people
Debia, mama me insist from so I don't even trust you people. For you know, I'm wakono na beka cha wo say nega one yaya. Ada eya we ya. What's right? Akoma FM. Kasa go afidie ni mu. Nyame atwitwa age won why you lucky. Mama Esther nyom. Ede na ya onwanwa, me ye hunu die ntia say ya onwanwa no. Se baya o se nyame dia no. E baya die ne se enkyere se me dia no. Emo. Onwanwa, na je say ya wo dia. David Hu ne won ka hu. Abro so afoforo. Enke de bashaw. Ese se wonya tie didim ya oda hu. Bra, peja uti na kasa kire me. Ode. Akoma FM. Ode. Se anya ode. Enti wedding free. Wedding free ko ese hu so nsa abrobe. Yaya. What for free? I don't know. Obi ba oko school. Enya dia. Ode. So what get for what say? O na chi abra. Oni ge. O na chi abra. Atiefo. Dia daye koso ya. Ani pitri. Enti say sanya yaya dia. Doctor, ye guso hwehwe. Ti dia ye ne say ye be book appointment dia kwa amwako fie. Ne dia akoto amwako anim. So no so obeye die na doctor ye be sa afrawo. Eno ye die ne part 2 no. Part 2. Enti doctor, nyame hira. Yeah. Say watumi aboa ya ma no kre no adadie. Okay. Say wose die ne ba say na e fanti ase a die no omutumi ye. Eno na okan ye me de. Okay, afanum yenu no. I got recently a case be na mama no insist say akra na ye papa ne de. Enti na see ahwehwem. And no near happy and say ya mama no so much akwada no. Ehwe say mama no ne ba eni akra na nka say ye na mama no so nya ne ba ne akwada no. Ya sesa akra no hospital. Enti na see ya go back to the hospital. They say our open floor no. This ebia maame no so eji achinye say bi o insist say akra ne ye papa ne dia na eno so ya kwanya ba akwa obitumi afa so say be maache maame ne akra no say maache maame ne akra na nya maame ne ba ne akra ne dia na ebia mess up no esi wo hospital ho na esi ko tracy from there say maame ne nya chinye bia na obi anya chinye dia na minim say case na die na mom say chinye fufuro bia ho na person repeat test na kra ibetumi asen repeat ama ibetumi asen atwe moja fufuro asen repeat moja na ye twe ye no so ewo ho this one person ye de no akra repeat ibetumi de repeat ama say o person okoye no ba bia so a DNA report entiment sama ni nyeye we asima nim ha da mro bako akoye ni bia the same report na obenya enti akwanya ewo ho ma afanu no mienu no eni enti se ida se ma manager chinya ono so be ye be ma achi ono ne akwada no ana se papa foforo na ono so be ba na ya yo no so be aka ho fosi se doctor aka ne ma mienu enti wo be pese ye be ye won so wo ne wo ba no DNA ne ehu se wo ba no akwada na wo no woman ono ne yede ne ma wo ana say sisa bisi e wo hospital pacha no anom de ne ma eno anom de ne ma wo pacha ya je se foforo ho enti mo de don't worry mo ntwa ye eduru ho a ye nyina ye beka ho ne mo akwa ho na ye ne abusuafo no ma di akwa akoto nanim ni ahwa asem obeka so ono so se nya ne dia ye be frɛ doctor ono so be ne dia ye ma akra ne mo wo so what say ne momo ko no ko bo wabra bo ye sister wo ko school wo se wa wo fotumi ye bibia ma wo mo mra na mo meka bibi pastor Julius mo meka sakakra wo die ne no ho ma me na omo transia na ekrafo no so dia ka ne ba ne de omo ntoma no ma enti doctor yo doc enti ubako na ne krakra ne krakra ne no ene se MMA labs na Dr. Lapa labs ya ba se eba lab test dia eye kumase ene Ghana fa na nyine yedi mu akotre enti upese wo ye DNA ana wo ye lab test bia dia na MMA lab
in office na wa hojo da ban oba Monday kosi Sunday nyina ye wo hono ma ye adwuma your phone numbers no 0240 35 25 24 0240 35 25 24 open Vodafone 050 167 27 48 050 167 27 48 yes nyame ensure dog enti ebedru ho obesa so de waboa ye frame resante no nyame ensure papa emo de boa ye program no nyame ensure okay enti ene no enti say abusua no be kwa akwadwene ho kakra no mo be ka che se mu gi musika free ho a me pa cho ma me mu nkosi agina ye na mo me ye hunu back 87.9 FM makmum nsem jumedie no eno anu waso egusada wutie nti bomodia na ebra Onua TV ye live akuma 87.9 FM YouTube eno ye Facebook YouTube ya akuma 879 FM na u follow ye na fenso bomodia so be share program no de amaye enti Ritamale Marco adwuma ban na Akoma na mo ye movie me pa show me movie movies awaye bi be kai bi title no me pa show ye best be share movie ase best 12 years ni okay bi your bretwuo na ebi nso ho a director ne ma yetwa bretwuo mo hwe sam ye betimi anya bi a ache director ni nso twa ese ye me director ankasam ne na ye confusion boy confusion boy na na se ekotwa bi kwa ni 1 month ye ne ella ne big tailor mo ene kokotwa ye na nsan ya so tano so masa kwa ye obi nso nyom e video nso Akoma FM nti eno no ukoya wo fa na akokoya ono na be hye na ade apedini edi amano to de wakoye wa ade ewieti na yi kakla gugu ye phone no eso etwetwa kakla ene patcho ene stars ne so etwetwa pictures ewo ho a ne de ye start ene ade ena no so klan so santon chen esa wo oman hini bi so ho a okọ otumfo ho menhia ye so na pakan mu a ye ne esa di nanim esa atonyom esa emano nti ne nyina kam ne ma me ye tattoo no me na me tonyom no na me ema no ajeso ne be tiem wa ni station wakola obete se me tiem Akoma FM okay ni nyina aka we no ho pacho metimeto pacho anku emi ni nua o anku emi ni nua mi da okun anu o anku mi ni nua o anku mi ni nua o wa tu bon kuma tu ni fa ojo ma sa mi ni bebi amewumado ebi so ye nana ma kwa akodomo ya oya ye ni muku o ye ni mujani o bedekesi o aboma ebe yenyo amazika wonpe umatoma wonpe aboma ebe yenyo omezika wonpe umatoma wonpe aboma ebe yenyo ma bacha nyom ne dia doso bacho woni so ede wa dwan nyom kro na asafo bacho ya asafo ti ya hina netna apakema ni na mo video ni bi woso ti betiem to ana wo mu jesu ti me pesema ya de enim guase ebeba pacho de bi na we no kwanye se de girl no sibi ya ne nsem a wo ka kire me ne boy no so me ne boy ne kasa kosa de girl ne sa ye ni DP e ma wo modwo mo boy bi ka chense na wo gewe na dan DP woni mo gewe ya na when de de shakiki ni DP na adwo mo fo se na bodani ba we na wo akofa bi okon kanani ade ko ba sha wo bodani ba we na wo kwa akofa ene oyide efiri wonu ti me ka me pesa me wonsam kula cause Facebook ni pa bebre yes ene ni me wo Facebook and you only penny fun ante me ba cho an ne penny fun ante pa we kwa me kokwa me daleta bebisa me ye kwa mu hene ne nso bebisa ni pa bebre e be frɛ me e bisa me so wo se e ba ne sa pa enye dio ayi penny sa de bia ohuja so no kwasem asem ba ne wonte wa second year o pese wo ka bia nti atiefo yentie voice ya ana ene nkomo a afia shakiki ede emma yenua ba Ritamale
wo ekuya pa aba mfie na mebe kon watiti watiti tweme ai tweme ai oko han kuru kwa oma uni chas ni wate kwasia jimi wo sakunu hu na daben apu afunu okodi mi obedi o me kra me no wa me watu wa me fie wo ya apu wate me ne ube mi ti kwasia ba for me ya shawin me ma be me ni uda wate kwasia wusu uchini mimi chini chan wate twen na be hu wate jimi ube wu aja ma na wi akiti wo pa akoda o ma be ma eni wu abra ye nhye ukawa kwasia ba wa be jina egu mani mase na na anko awo ma wo betimi agina mani mo ko han cruise uni anwoden o ko han cruise won me ne ube mi ti wate kai hun se baby a meshi obi a wo mesese wate kwasia o beteme nkan wai ato ami fie ne me kon jonge o kwasia te so o size na me ushi ame kokobe wa ye steady mama wate wo metro se me ma boda me so o to ami fie ne ma beko wo betumi agina me ni seconds wa ko han cruise me ne monum wate ade ye chen abehu me ho wai asia jimi oba fun wate so wa ba ape so kwasia wo sakunu unim na ye no o yale fo wate so wa kun uzu uchini wa me kun ato atwene wi akiti amu akwa aja o ma no wate me ya sawe ni me ye kromfo wa be kan ha me nisu agu fom no 10,000 years ya me kire o se me ye bodam ni so no wate kwasia ebere bi na pa achew onya hoden on kakra na afa ko wate anzo otirimi atutu o ma me twe wate o ma me asawe ni okoboro sa ni edi ni kun no kwasia o size na shakunu me o size no be fina wa bie no me ne wanum wate kuya pa me donya me kam ma me na say wo me ne wa wie me nu be wu okokoben ho physical say ate asia uni chance no ate kwasia jimi ukoda o ma be me diwa on ukoda o ma be me diwa na nka ani enku ntonchene ate esuo na nka enku anu ye kwasia ate Asa uni mi fi kwala bilim ekuapa uni me on so ni me lai sare mzitie entoko be ya waka no uka jane bidonya mesa wo be mafia hard de sare me on kakle ya no so e ka sere yes steady wate Akoma 87.9. How many years na mo fa namfo? Fie do say Yesusa. Bacho Yesusa. Ntimo nkura brema na modi anyini. Se say ayi shakiki obenya fie say dey tell the voice. Bacho me fan say what kind age them no benya be 35. Akoma ono chese ya 86. Na me wo me 85. Okay. Enti bemma ba ko na etumi di jabeto woni wadafo ntema ma ene secret like make say mu secret mo sumasem nyina epiepie. Me bacho an. Eduano madane me ba cho there bi wo se dio si bo no insese wonim na ne be makoda na nka ni enkun enya sensa wode we Sunday wona enya se me ba cho Sunday ya be ni 2 weeks woni be mehia ba cho there bi usro be ba cho there bi nyas me anka sa me mpe me masem dada fi se me bla na se me se kwa be 5 months ni o se 6 months ni kwa no me baby sa ukrofrim na nya sen 4 years first April ya ni 4 years ukrofrim no woni be ma bi tena yansa na be sha ku e ba cho there bi utimi tena 4 years e ba cho an ti shaku ni be ma wo ba wa kwa mu e ba cho an na se wo penka obi ama na ye father e de ama wo ma no tina wo pe se wunya ware me ba cho an then one shene bra wo se wo pe na man ko hu abusia on say ono no baby a wo won okay me busuya no
Okay, me ankasa me maame afiri mu. Oh yeah, Asantini. Me pa me Asantini. Akoma me maame afiri mu. Ti akoka de me di no echi. Ti me de to me nua nanim. E na me nua ne frɛ no. No yɛ sɛ wo ba bi nti oba oba frɛ me nua no. Say wo da so ne na wo ho ana wo ne na jai. So wono ya kan asɛm na ɔyɛ sɛ obesum me obema misika kɔ hwɛ me mogya mu ye hu hwe bi o. E kɔpem so de akɔfa me nua ya. Me ko bi sa no asɛ wanyini sis obi fa no kula ne so obi so kofa nipa fofla eni kwai so oni nipa no ekokoko na wanyini te mu nkokon tokwa e wo beema ehu na beema kwa de yenko beema ho masema nkoka kire minuen eni me kwa me kotu ne fo nyasa me kosam ne kokon wo boy no Akoma efe wo fa akisi de edi nkan bra wo fa wo edi science na wo te so ne akisi so o se wo pa wo ne twem be 5 months ko 6 months ansa na wo te so ne akisi na be ka kire me okay na ye no kre me ba chon o free akisi so no okọ sisi so be eno so be 2 months to 3 months mu ni nyina so no pa o chew opa ni nyina opa me chew okọ asana so Ellen na la fisa ti eno no na edidwa ato aba ase obepa me chew na se me si wo esi obema misika akwa hwe me mogya mu no apata me aka ho ensa na shakiki die beto so ti won first kam ne sa apata ne ma na me te se woni minua we nso edate no ni na wote opa wo chew na de ache na ne natena wote na de ache no okay se wunya free hakọ osi retamale matiasem no mahunu se ma anye ne ye kura yawo nti ena ma wutu sa na mo no enu nti se de minye biemu kura we de ma sesa kura facha me ne ntina ba ye dey ma me pa chu seven play dia san yan kase wo ba te second aman esumi nua shanki kiwe one kana man tebia nyina ye pe kana man a waso no one ne tebia nyina ye pe nti wonti me kofa saa oba we ma me san ne nkotena bia woda me pa chu da bi me pa chu an Akoma efe about 200 million now ana say was if trebi bia so okay ti say wo se de na wo hwehwe de free ba chu obema misika ko hwe me mogya mu na wono ne mpata na wo kan ye no wo de yaba ansa na me nsoma wa se memle me nsoma gine 200 million okay alko me ba ko ase ka menye ne ka was gine menye ne ka wa se memle Mohammed e se no me ba ne se menye ne ka so mo hye abobo ya ti me ma je ka maji abobo ya ni bi ne ka aye adwuma ma me na ba ma pa je ne ka ye kwa asole ane ye de ko Didi bottom Didi waya se Didi mi bottom Didi waya se na me didi waya se nyame enchant no kwahwan kra na maye na afa yentu ho anamon na ye ne woni nkomo anamon ebetu de enka yetiremu na ye wia ye behu ne ebe ya ye betumi aboa wo ebra wo kwai to ano zip mu na twi wani yo beto do so Akoma 87.9 Memu nsem twumade no nia onte obete e wo hase enunti na wode wafidie no ato ha na onso wo problem ne bia bomode a se wode beba akoma mu nsem twumade so wo haw ne bia ye betu ho anamon yentie wasam no na yin se ne mom se say Ritamale ne wife ne life ya de she Mohammed Shanku ensa afia 8 yemi shakiki wushia me mesin sign woni ade ya de ne life asha wonsa mumienu monsa bibia beto no mumienu eni ebisamo na mukọ shakotobomo o meima posifo bewura ma beyimo enti shakiki ena afa Shanku ya de Ritamale life ya de shamonsa Ayiko seasoning powder, Elan Spice and Trading Ventures or diaba. Ya beef seasoning powder no janam aponchi na mo janam no first team na enye de. Sanso na Ayiko jollof seasoning powder no we do good jollof ni mu a emani na bere bom eyi makoma na ye de. Ayiko stew seasoning powder no so stew eye de eni eye fe na fe so eye sham. Edwane market BMU edwane supermarket BMU nya na fe 0244160750 0244160750 Bible Center achafo banyare wanyina enedwane no kasa no mpemu aye resem expert no cancer ebeko na eye achafo ba spinal cord no na eho atochema na achafo ba wase bomodi anebra no mpemu yade arthritis stroke edam efom yade stomach ulcer bema waye mre agisani yade na Bible Center ntiminsa yade akanyina no fakoso no hwe Kumasi atonso agogo ya Biagogo hospital netama
Committee 16 la she be Bible Center Bembawes Club no for 0272 5012 0272 500012 na yenye so Shannon so send na Daniel Ben Trading Center ya de Daniel ba mesha ba malaria fever typhoid join this one am ya honamre Daniel ba mesha Daniel to ne ba mesha so ya no ne so bru moja so atu ko ficha wote yaw Akoma so unya Daniel to ne ba mesha no bi Daniel natural ba capsules so sisi ya de bema ya waye mre Daniel ba ointment so de enya Shannon so ema me pa se fa twitwi waposo no waposo ho beto Daniel prosta o bema wojin so twa mu ya de me so no bi na en support to prostrate no nisi about friend mensa about some ko herbal apidanke ba adum chemical was santa say for 0273392877 0273392877 na Emma wonsa enkabe ya second story na ya fa entoa soe na yenkoyanim ne yenkoyanim obapa mamemo ha Akoma FM yo awon fe na pom te sen Pacho nyame adom. within Pacho Flemi Gladys. Gladys for hina bae Me pacho me free stress so. Gladys unim so awon fe pa winim ga Ma, won fe pa winim mami pacho mati. wan kasa kasa yente Mami pacho you. okay enti awia be ma ben na dia won fedua akoma e dia agro Mam pacho we dey boko. Mam pacho be me bi na woni manyem. Ana wo se woni nyinsen no. Ana me se me de ba betu manim. Enti ka asem no nyina besi ba bia hia no de na moye ye de na koso a wono anim se wono Akoma FM Akoma FM Mam pacho na me di kan ne te first na ye ntamu te ye. Tim pacho ye ntamu te am se ko be na bro be 8 years intina meti obi heba shop anu nti mo wa na oba na obeto ade to beto ya no sane mi di nkoma na oye said wo de me bia me mfa nche no na okoye na oba na okofa na kokwan oba ne de ne fast no oba ne tim di na tem nti wono atena ase na ohwe se wone metina ye no mimie ma no di na tem da nti wo sra me nya bibia ma ne nkane nsanka mum ana ye ntena nti mo kan me nso so mensu anya nsa bia na mesako di na chi ana misane ne koda ntimi ne koda na ma nyinsen ba Akoma FM ana minu maduro no to wo se wato edoma ma no maduro ni de enye wono a wo oto edro ma wo se num ne senyi ana edro no oto ma wo no de taikire ne sen pacho oto ma me ne se minum ne mo me ho ban se be ya nyinsen bi ama ntimi nu maduro na edro no so fele mi ma nyinsen ebem adie na esiye ma woni ni jaya wasan ba biemu a ususu so assistant wo je ne back man pacho na me ne te no aseche na oye ma asem ne de na ase kwa na ode me fa so no na nye na me yes me nsa ne me ni jaya nti oba no manhu de wi ase wo si beke kansem no na no ode nti esa ma me sa ati ase se wo se eyemfonso ne ba nti wo selemi anti Mami say yi etu bibia gu na msane ne tenaye enti woni ne betena no na wo ye dan wusua dwuma ede na wo ya woni ne betena nini mutan so nya say ansana wo ka che ne se wanyinsen mampa cho mi hu na mfa nsa wa mantimu ana nyinsen no ebaaye no bosome pepepe me pa cho na nyinsen baaye enti onim wabusua wonso onim na busuafo me pa cho minim ni hu ni pa bia minim ni hu ni pa bia ye wonim ne mame mame pa cho de bi na minim ba bi kula wo flin sompo ni din nyina de sen mampa cho ni din de kwadwonti me ba ha na omo da bi me ba din na wonim se de friend obese wo pe no wo obisa wodin unso obisa ne de na o se friend say mampa cho din a wo de ma mi aye kwadwo bloni kwadwo de yan bloni kwadwo broni me pa cho o se dia ne mame ne na wo fo kwa ya adore de to no mame pa cho din a wo de ma mi ano no na wa mi sense kwadwo broni ye di mame pa cho me musa ne hwe woni ne tena first mo try fie say ansa na tokwa ba mo jai mame pa cho fan se be 1 year no mo try be 1 year me pa cho 1 year ni nyina wafo anko fie me pa cho de fa na no odon kwada me pa cho no obi na net tint no de me ko de kan se fie honom ba ono ankasa de minim ba bia kire me ono bi na tementi ase minim se me pa cho na hwe ana bra bi na agi na tena ne fie ana no de me ko fie nti bo okra bra ne timi fra me ka kire me se maame
miswa enti de me ye no mi hwe ni ye enti waka bla ne kan na boy ne say e papa ne ye enti mi nyi Akoma enti waka enti na misu mi sa na so ye enti na misu mi sa awia me hu kofi o mama pa cha okay enti obi dem na no da na se no ankasa woni da papa ne dem a me pa cha papa na ma ne dan no wotim okay no hwe mama pa cha no hwe me oye adwuma ben pa cha to ma me hu no osua carpenter no osua carpenter na onso osua adwuma me pa cha na me ko school wo ma me no papa hwe wo school me pa cha tina wo to ma me no papa nche me pa cha JHS na SHS me pa cha JHS tina wo fie sense abre no pa cha na me 16 wo JHS na wo 16 years and na wo di sha kwadoburu ni ado you have cast me pa cha de bi nsa sa na wasra ma na esa why then asra na wasra be ma na wapo me pa cha wo tuntumi se na akwafa be ma wapo me pa cha yeah radi we ababo ye me no mbeku yen enti na wono ma me no papa na tie ma me pa cha enti na ekwan be so na ofa so sneaky na de kwahye kwadwoburu ni de ma me pa cha ebi enwumle ye tete wono ma one why na tete wo ebi enwumle bia me ne ma mo te wono ma na ebia maka ne se bia me to ade aba bia na makwa akwahye ho sa enti na omu hu akire ti ukwahye ho sa no aya wo ba Akoma FM fan se bia me kwa bia me nche me kwa na maba enti wo ko ne sa no ye pashe passion wo nche wo sa wo kasa wo kwa wo nche o enti eno no na wo ko akwa akwasra no ana wo ko ma wone wada passion ya me ko wone me da de bia be ko bi ono da passion nti se wo ko ndo ana wo ko ana wono ne fre mani abre ma me passion ne fre wo ko ndo wo ko ana wono ne fre wo se be wo se wo no wo 40 wo didi nkomo a no wa fa ho no nti ebia wo ko ndo na akwadi bie ana wono ne fre ma me passion ne fre mi to fre wo se de ofre mi o se na de ma fi wunti bla Akoma FM na me sumi di so sa na me so me ko kasa kase no ma passion na me sumi di so sa na me so me ko na so di so sa na ko me passion ono da wia no o ma uska support wa wofo e de hwe wo school me passion bia me school bag ya bia otimi to ma no oboa me o me school kom na de no wofo so mo ntumi emmoa wo nhwe ma wo nwie school ma passion no mo betimi na akra bone na me yeye why na introduce you to mpratwe passion na me ne madam fu bi na nam no ohu mi na wokas na ni geme ho entinya obia na e kire me say me nkotwe mpana ba na me ne madam fu bi na no frame say na ni geme ho Akoma FM me passion on the break your virginity me passion na unfa be mother me passion at the age of 16 me passion on the break here me passion e dey na hu no won ho a wutumi ma be ma no break your virginity sa want to be ankorade na uhu ye e won ho ma akopɛ na asɛm ma wo dɔ no na wo dɔ no de mama pacho no odoni ni hosa no odoni ni hosa ntidi ntina ma akɔjeja ahoma no no da no say education mama pacho de mama koya ni se na se o ma miska say no ma say wa ma sky say keto ay say kese maybe about me be 50 be 30 be 20 Akoma FM and as a week and as a monthly be a week na be o ma 50 cedis week no ma 50 cedis na komode wo fie one pacho toda de na komodi wo fie o ma me no papa nti ase pacho me papa do asa one ma me o ma ja ware ni ntina ase akwai sa me ma me nko ana na hweye awari jaye so mfaso broken home awari jaye eson faso okrase wo ko papa ho no akɔhyere boy ho okrase wo ko maame ho no akɔhyere boy ho maame ne papa nso gya awade wo mu ntem ho na maame afrɛ papa bi san say oh Gladys so wo bo wa ba entokɔ wo ho manso wo ho ba ko ko okra no abu ani chiechio ti entimi frɛ ya ho misa wo so wo bo wa beduru o wonya meduru ye ti wo mu krakra san ya akɔhyehye boy ho na saa no eno no de woni na anyinsan mo first impratwe no mam pacho bi di kan bae mo ye ne dan ono an koto edo ma me na me sai no ye mo first impratwe no e bi di kan bae mam pacho woko madre ni di but edra ye nom de din set ye ana abibidra ye desa emu de hin no ma wono mo ye dis yi jeans eni gu ye mam pacho koto e na wo de hya wo ketre ma ase Akoma FM ntia na ne sanfa nse be ye ina adena ba ti wono mo ye ode ma wono mo ye no wono mo ne dem wo da ne dem wo
ana wonu ye no di mirika ko ma me mu fie ukọ wu anu akọ wu ato omo so Pachona maame koye krom tina maame de oni ho nti me di koye fie na me koye ode ma wo no wo ko achi se ko fie fa kwasha katra ma se nti onu odwane nyame nkwa ne twitwaje me nka me wuye to ka ne nyina kire me na me ni ho wo de aduro ni ma ka de si ye nyina kire me onu ana ma okotoe o ma anka nse okotoe aduro no ana wo de aduro ni maame to de maame no Akoma FM na me nkwa no onu de wo kọ baabi na me nso me di kọ fie na me kokoye aduro no ti me kọ nso no obi e ni ho ti e ba sana na sana me ho kire na ma ya si tutu me pa nya sam kito nti me na me friend sa nti no nim sese me wu se de be na e mi ti me friend sa wa mfa nti me da ho na nya me hu me mobo ana ade no bibia ye kama na me ho to me nti eno achi na me ya sa me ne ntina biem ana edidi mu a me de kwotena obi he ba shop ano a wasa bi hu mi a me sa me ji me sa akodi na chi biem no enti sa first nyinse no ma we go na akra na nyasen Akoma FM na nyinse na enyasen Mampa chone enya be 5 months yey gla ma this na nyinse na nyasen 5 months wo ma me no papa hu sa wonyam na wo ye dan ti a 5 months o ma hu sa wonyam e de na na ye ma patron me nia flo tina omu hu na me nso me nye ade bi omu be hu se bia me na ma me nso no ya oso ya okoye na dwuma nti e ya won hye de ni time wo de ni wo ye ho sa tu timi nyinsan 5 months no ma me ne wo ma me tina fie wa bra wo hu se ne ba ne nyam man patron won tin tashi Akoma FM won fe wo ho nya obete man patron wo didi kama e che na ba wie no ana minim de ye na maame ase obusa me se adamanye manyinsan ye guana ana maame ka no kra ne kire maame na maame sinti de miye ye nti senka me wuya na nka de ba asem na nka woka na me se boy ne de maame ka kire me sata na ma ka nche maame nya sata maame bibi se bi mama police for achi na tum enti wunyinsan ye na wo yi gu wie ye no wo to a school no so ana wujan maame pa cho me to aso ti wo wie JHS no maame pa cho wo wie maame de usu adwuma pa cho mi wie no na Akoma FM ba na ho de nche de ni hosa maame ye senka me koye adwuma kakra nti mi nyeska na nka me de ato machine na nka me su adwuma we odi adron ma wo no odwane ye no like we nyinsan ni gu wie ya status ko samba back then time sesa na ntra mame pa cha wa ma nti mu a me de koye adwuma o heba shop no oba ho beto adro ana osa ye se me nsa me ye ntina nti die na wo hu ne mobo a wo san ma ne tra be ma wa ma waduro se num kowu na wa wo kase nyame adawro mo yi wo free wom man pa cha boy na no de nti de no ke ka kire wo sa no o ka cha me say memi ye na me Akoma FM ana o ye se ono kra wo machine wo fia obetimi me pa cha mo ma mi hu kwadwobroni kakra why adawro ma mo ma mi hu kwadwobroni kakra yankwai oye so machine wo fie nti obetimi sa de abo me mesu adwuma no fanboy kwamba de me fo ni bia kwadwobroni na da so ono a wo boy no a kwadwobroni wo ise adwuma ba no ye mamba cho ase ayese network adwuma ni bi na wo mo ade network ye network mamba cho ndi afa na aba foforo azafo de ni bia na me pa cha azafo de ni bia na maka yo mpa bi o mo fanya me azafo de ni bia na afa na aba foforo 6 months cry enya yo hono me pa cha tie for network bi wo a mo hwe mo free ho pa na ebi je nkrofo sika 200 million 150 million ye de abaye ntumenye ade yi mu no police fo ni wo mo wo ya dan kwachi wo bo enso ye nim sa azapa enti network ahodo no obi ba so no beye enye we mu na ye ka no nye MTN Vodafone network asem ye ka wa net pa cho mu hwe mu ye wa na de kwe wo de be ka de fa kire me enti sesei woni betna ye no bosume pepepe na hu sa wonyem mame pa eno so sese before wo be hu na wo mama ne wo sa no mama ne tie na wo be hu no me pa chona me ne mama ne netie ana me di hu no ho no no na oba beto edu na wasa ye se me waslamia me no ne meta me ni di na tem da enti oba na okofa no no oba ne timi di na tem
esese ne kwase nyina nti wo sra mi a me ma ye ntina no mo am no fa me nto adwuma aden one kan che wo ma me say because say dey we school ye adwuma nti be ma bi asan ya baba ka o mama o person ne metre nti be ma ne nie o ma ne be fie ma me pa cho de ti woni Akoma FM wa ma o ma me ehu ma me pa cho de kopim so de nyem ye no me pa cho no kra na me say sentiment me kra nka nkyere me ma me ti madam fu bi na me de kwoto na nim say ade apa amasa kwa akoye kra de say de me so ntimi hu say me bo me ma me amane ti me de madam boy no number ma madam fu ne say on friend nti na hatam so na me yare ti when we ya say on ma me scan ye fa nkwa hospital ana we ya say ye kwa akodi ni sika ana ye say sa ade a ana omu ka ne say won ka ho ne ye nkwa hospital on ana o ka kire me say wonya yalefo no wadi ye chi akwa hospital on hello Akoma FM Broni Broni Amado hello ya kwadwo na wo Gladys then na woni no anyemo na wo mpeso obagie Gladys edi be no onim pacho mekua me pacho Maa Akos nie Papa senda ni yo. Awuni mi nyin no hwe. Ya sera bi. Enyo na anyem no. Ya sera ni mo. Fa na wo. Na bi ya de. Fa. Akoma FM. Na bi ya de akra. Kwadwo Broni ochira me hia wo Askwa Akoma FM. Wasa wo ma yehunu die nti anyinse no. Ana wo de ma yehu die nti anyinse no wo se anya wo de asese a. Ansa ye nyina ye hia. Die nti na nyinsa ne nyawo de a. Miti opa. 18. Kwadwo. Yes, madam. Kwadwo ochama yenhia ye wo Askwa. Akoma FM. Daba na baba. Aso dia adwuma na ansa. Mu wi adwuma be take mo be sen. Eni nipa ne nka because baby asam ne wo dia wo ka no ye hia sa ye hwehwemu yie ye pese sesi ya no ye bejagie nti wadawroma adwuada ene wo monkasa dwuada nopa ye nhia ne yenyi hwehwemu ye hunu se enya wodi a ye beyi wafirimu ahwehwe be makora ni sai no ya ne dia enti besaw ye wo bibia wa ha kwadwo enti ye mpese e betwe asem na kwa kire dwuada ma ye nhia anopa donkron ewo Askwa ye ne mo ene di hwe mo but before then ye be frel na wanya ye personal contact se be ya ye betu bi adi nkomo okay meso be da se bye o se nyi se onyima bosome se mama pacho 1 month bosome me pacho wa bona mane me pacho ma bona mane na me ma madam for no friend na madam for no de tu na ni Akoma FM se ye boa de woni achi no ne yenko hospital no ka kire ye se onya yale phone wadi achi ene yakọ hospital onya yarefo ene wadi machi no makọ hospital enti wo mra enti kwadwo obroni amado bibi ni se broni Ghana broni nyame ya dum adwuwa da se de tie bia we go meet na yehunu se ya wodi ana wonya wodi a enya wodi a wo se ye wodi anso a emoawe no o ma miska mi de beta aduane ni nyina ye beka enti ma bo madam fu bu hobosin asa don't worry adwuwa da wo ba na make se ye be hwem na adwuwa da wo ba de ebesi bia nti wodi atwen ye why twen ye adwuwa da ni ni aba wo tete wo jijimi o wo jijimi o jo yankwe wo jijimi o yankwe etoda ya na se na se de wa wani tua se chese medi me yuso pepepe na de wa wani tua yankwe enye mmea ade adro we ya dro no chese agidin ya toda da wo no ya dro no ya kasa nche because ya ji yahudi fache be fache oni awadaro ma yahudi nti abusua
sɛdeɛ mama ko ɛka sɛ duro no agye de din dada no na ɛno nkyerɛ sɛ wotie ne sɛ yie no na wahunu sɛ enipa enom enti ne wo de wo nyade enti wo mpɛ bi nom ye duro na obi bisa me no wɔyɛ sɛ na nyade wa ya wo boss wei mini yade no mu nyina bi enti aduro metimi anom bi ɛnam sɛ ai Zahara mesha no heba mesha na de box no waje ne ho enti na de mayi aduro na firi no fune so abie aduro no chese box no hyemu a ekuntan so yi ase de tie kapesi so ni kap we na de benom obebum yensa ne ji kapesi anom capsules no ye infections na de no na obi wo ho no ni infections wotimi no heba mesha de pe eno serve as immune booster e de mani padua no na immune booster no obi se wati immune booster no kwa na de ne a immune booster na dro bia immune booster bia wonum ko nipadua no mu a ekotia nyade wa eba ene yade a wo dada etimi ka sei wo asikyire yade wo typhoid e bia wonum nura ekofom enko ebete kofom wonya immune booster ya eno no ebetimi akoati yade na ene wudi asie no e dro wo ya e Zahara herbal mixture oto ne box no yellow and green say ya ene tie na de ma ye free box no eti sei ene dro no etie Oko herbal shop, pharmacy shop bia also pe Zahara herbal mixture. Na ni G capsules no so ka ho. Eno ni infections aduro no. Ya wodi we no ebe no no. Ye fancy no de bia mama kome ma e kora na wo kyerese de nuro no ya no dada. Eti me ba na se ba beto sunsuo na wati ase ye. Eye Zahara mixture na G capsules. Na ni me no no eye infections, se gonorrhea, syphilis, eye chlamydia, na fezo so no enemu yade bia wo de poa. Ya eji man fie boso ema sebi wo ba ho nya nika wo ba bia nya odepo na ho nya nika wo ba no kura sebi owo ho kura na ti mu say me ampa me ni me free me ba yem enye sa oba de obi bia ye wa fie o ya no mo se no nya me gina tirinwe nya no tirinwe enye no ntime me eye fam ho no wani mo nya mo wo enti wo ba ye kasa wani mu anya wani mu dua eye japade e wani mu sanso na bema ya na me ka Zahara man capsules na me se e ma bema ni mu tene ya no mo ntia se o ma dua o mo se wani mu dua no ye ka wani mu a boss no eye japade wo wani mu no ye nyina ye de wo yani ma de wo yani ma so ye wo yani enti ye ka wo japade wo wani mu anya wo de dua de wo de ye den aso so no ye ka ya na do na ntia se tie bie so enti adro we no Zahara herbal mixture no ene G capsules no wonu mu a sebi wo ba wa himfie wo wani mu no emma no eye kama ekuro basa nsuo basa enkaboni di ekire oba bi wo ho nsuo ni timi gugu na asa de awaka no ono so awonyem obayi ni pant ne mofo nka wom chese eye de ya na de to pant me fa de say panty line no wo yusu bia won ko fie won ko yie na fo se chaka enye moja wo yensu won ko a emma ne tie de me kayase e basa wo be ma ho nya nika oba de ma ho nya wese ya se fo de na so nya nsuo chaka wonu ma dro wo ye kumkuro okay Zahara mixture ne G no ne G capsules no wo de okwa herbal shop bia wo so pe Zahara herbal mixture ene ne G capsules no de kum infections no esensuo basa nya infections oba wo nya be no ma e yade se ebetumi aboa wo me ma sahwe yes ena woni a wonom so mo de adanse eba ama ko de anetie ne se na de ayi ensu aye no de anetie ne se ye duro no me ma wo bia bida ema wo me ka se duro no efi akwa ma che bi pa obi o mama ne bibia hu me pa wo se sister mo duro ne de nya me nsira mo me to mo me de che wo mo na kire wo mo akotobi e kire manfo mo kotobi e ya duro we ya pebi nom hidi aba me hya den de enie kontokoro eno de eno ma no nkoa wenya se kire yade no aduro no hidi aba me se kire yade aduro papa na duro se kire yade do se yade se ni aduro aye se ese no wo bi an tonchi na se wo ko wu ano no hidi aba me yade ye se ye no be tonchi asanya no kore se kire yade ni aduro ye dry ye dia message ya dia wo mo wo bie no wo mo no be dia dance hindi herbal mixture wonya bia wo de mesre wa da bie so na bubi na no num wo ya bibiduro anya nyono nso we no chese kete wese esha ye juba sa konko mani ajai
wonu madro we ba ko wia mama ko wo be hu nsankyerene typhoid jaundice malaria fever and the man bi kro wo mo jaundice wo mo nyim wo jaundice wo mo no madro e ma ne nko obewo akwada no na akwada na yellow yes e fa nko to awiem jaundice wonyim no wa no madro ye dro dia no hye a pemfo ntime nom ye za ha ba me ene ni G capsules mo enti oba pemfo ntime nom bi obi an nsam wozisi so de ono maboa no na mo yindi de ba pemfo ntime nom esa sa jaundice wonyim kura na wosa wonom esa nyare wa oba ho akora no ho de anopa cap na esi so no mienu awia mienu anwumre mienu ona wosene no Zara man capsules na me di wie na masori we ye mema duro menka ne kese mema nyina mo pebi nto ene yoku ada mema no ra de yankwa na jo de mama ko mema ni na mpe Zara man capsules ni bi na mo no num mema mo no mo fa mame we mo ono kra mo ba ni hu obi so na ba nto so de bi so pe so ba ni hu se wonu maduro mema ye nya ne sa mesrew we so nya nya wo no ma ba ma ni dina so sa de enya aphrodisiac we du mpem na hu sampa wa no maduro empem no na be hu sampa dro we ye adwuma e Zara man capsules e bia na hu asa woni ye edin komo wo ye TV ni so a anase wo hwe Facebook a wo hwe screens ni so a numbers ni guso ne momo amutie radio no frɛ 0246 348 334 0246 348 334 and I said 0248 569 335 Mama komini besia na me brand de am ya watwa mabapa na bia be fa enti arafon frɛ na ye no wo mo eni nkomo 0246 348 334 and 0248 569 335 o friend number ya obenya doctor ene ni komo ye opa hunu bi obam wa hunu nyame ensure that's na be say yo ene na hye ne soma me na wie say quick credit sibra na wonom ema wo bosia fa nkwa ye adwuma nkwa bi adwuma quick credit say ene wo pa kire awokyire yo we hia ya dambo sika fremoja enu nti baje quick credit loan ni bi na fa kwa ye adwuma fa Ghana card bra ye hu so ya Ghana ni fa 0302 200390 0302200390 and 0596 920833 0596 920833 TCL Electronics yewo edrum Melcom empotamuwa na be TCL so wo per world class television air conditioners washing machines fridges ne freezers yewo na benya no ne buo wo form sante TCL wo mo pese obi anya television bi washing machines bi enya sika fonko de be yusio obi anya use bi eno nti we sika ne swasade ko TCL wo benya bi 0546258047 0546258047 na yenyina yenin komo na ebeji bi adum ne yewo na sene so ema me enawie se otwe ba pada otwe de me se ye mema ne me nyina aduru esiesie be ma no na esiesie wo ba pebi no mote na wonunum bia ho na beboa wo bonze munyina muhia no a na me se ho no na mote se otwe na se otwe ne ba musa no a na eja no so wo a beba ebibidrom samse makacho so otwe ba pada wonto obi akoto bi oba bemma ko pressure na was stroke ulcer watenka na atiko wayemre wompem menstrual disorders emse wada sisi yade de winya yo otwe ba pada ye bondawro adepa na ton o divine open center ye wo maikuro abusuakuru wajanhye ye ne kofa bai otwe ba pada be mesha na pedie moduro bomodia na to otwe ba pada ni bisoto wi a eye Fred Dr. J e was 0551 228281 0551 228281 the woman Dr. Bemu ehunu na kafefe capsules enio low sperm count bema with the boss so 1 minute 2 minutes bema no adwunso nkuruma ana de chia sound bema no ehi enso fita bi fru bema no anoba woba enka wakoso ekumanum odepu a wone bema da wonte de menstrual disorders and afei wayase ko fiche ya woje hu anye ohawo
nko ma hosanka kafefe talala kafefe talala ya ba kwale na capidance ma de bobo ase owusko bi ewo enkoko miso faye ma me kafefe lady ewo 0243 105904 0243 105904 na 0207 183-819. Pastor Julius Akwaba. Mama Joso. Ekwekoko Akwaba. Evangelist Akwaba. Yeah, ena every Joseph fashion wono ena apamata dia she me ena fe akua ya yedi eye program yi Josie ewo bom so when meet me there sports di hwanimo wedding engagement o dinner wear wa sorry entomata dia office wear Mr. Oni nyina no yes Safama Josie na won pempam ne kama emfa emao bomodi ene free Josie fashion and atwa watade style no nefa WhatsApp no e was 0243 433 Atomic Digital Sunlight e water the four junction we biemu ho ha pastor songo Joso why fan so say Ghana mountain the mood deeper only akua mo di ni nyina jaye na me so for sam so be share the business man na mo ya ntwema mo kra Ghana mountain e do azembe chao pele santas ma first story no ababa better friends shankine tamali no mudi ngeze shanku botanically was shanku and there was shakiki and there was tamali shanku shakiki retamali mu na betena ha no radi nyangopo omudia no ma na say omo nickname no watcha rasta ntina and omo friend retamali no okay na say dia reta ba ni we ntina de mali asoso ama no okay that's fine ma so uti omo story ne pa di kusia ye asede me no mi no ye namfo na be ma sebe wono o sharp na de no aba shafa ya mu mi aha ana ehun ya odi sama childhood friends na mama me nim say sa na ya sa na say obi be oba obi akodi na say aye say na me nim say the feel it here there but what me say the way it because atemia na ba ko edi shakiki no edi we che say asem na hye no ana ne ya odi ya say me na be ma na odi kan ene me da na me kura metes wo no wa ba da kura anya me ya o ba me fie ni da kom che say ade abe ma na ye ne ya de ba wono wa amfa na asem na wo de o ko te say sana me na me hye wa how enti me nim said the density of but me can me two ababa of some mama here say all kasa no be enti am person two from say all kasa was sakra because no shiri na just was share bre do to say all me tattoo makuma ko 9 and when redeem and I na bra about to say wa bobra ni bi wa do suko waka na mama wa yero so pass wa sa bra bono o ze babo liga ka say sumba ni nyanza che ha man nti che say kama na wo sum no abrabo na wo bono enie na se bi wo nyansa no ana wa se wa sakra wo mfa fofo sa e ti se no betie mu a sansense wo ntwa so blood test e betu yakwa yama no ani de betu akwa ni wa se ni wa understand the status so bia say ana se ni betu ma yama no but omma asem no omma ne hye no so bebre se de eye ne ya o ba wa krafie se ha mento de me de kwa akoma ne ontwa so na onhum na ommo ne bra if you say ayiro so pass mama nyama som so wa fo nyame anya bete o attacks wo money na yes Kristo ni bia bonsam wa ko abonsam so no be ko si say heaven na wo yetlefu ye de ko no o ma wo nko ho enti enu bi nie na enko se bia shakiki su beba se mesuma we plant me jai me bra me wom bia no santo ko etu ntwada e na be bin ho be ko oni be ja ko che se wa je na ju so ne be ko ne ye won ne be se twen na obehu China obehu me no what it me no de be sie ni akosi se just what declare stance am wo say wa ye ready so no be ko enti ade betimi aboa we tamale ni se nyame na wo se wa fa no obefa ne yie se we tamale boni dua kwa anya adwuma
ɔyɛ ne dan kura wɔ nifa ɛnyɛ adwuma na sɛ wɔahwɛ na brɛ bɔ yie na ɔda so ayɛ sɛ kwasi kɔnsuro gyina hɔ wɔ sɛ masakra nso ne nsakra deɛ ɛne na hyɛ kiki deɛ ɔde bɛyɛ no bia no ɛbɛyɛ adwuma nti mi de bafuto sɛ ɔnyɛ careful na wɔntutu na mo yie ɛwɔ kristo mu na ɛbɛboa no ha ɛna Gladys ne Kwadwo Broni mama me Kwadwo Broni sɛ ɔbɛba na wantumi anhyɛ ɔda a ɔyɛ sɛ ɛno na menim sɛ ɔhyɛ da ɔhyɛ Monday ho yɛde nyame sɛ ɔhyɛ Monday mɛsɛ sɛ ɔmmra waka sɛ onim nyensa no ho hwee mama saa asɛm no nko na megyina so de aka bi ama no sɛ ɛnama no ɔba no ɛdi bɛhyɛ daa ɛti sɛ wonim ho hwɛdeɛ bɛtumi ayampa na mmom agye sɛ woba ama yɛ nyinaa yɛtena ase na yɛade yie ato yie yɛhwɛm na wonim ho hwee a ɛne yɛhu so sɛ aborɔbɛ wo na wokorɔ no na mmom yɛhu na wonim ho biribi a nti matwa no nkra sɛ ɔmmra na ɔne yɛntena ase yɛbɔ nkuro na ɔno nso bɔ no deɛ a ɛbɔ na fine amɔno nso so a ɔkɔ no bɛmɛ no a yɛyɛ die ne wɔ ha obi maame nsa gu ne tie no sɛ ɛdeɛ yɛ me ne wɔde mo hwɛ mo adaworo ma mo nkɔ baako no na mo kɔ so ɔbɛdi a afɛde yɛ pa to apɛ obɛdi ne nsa ahyɛ no nti wode ɔba na ebi a wode no so yɛ sɛ bia na agya ɔbɛpa kyɛ wode nyensa na fo de ahyɛ no sɛ wɔnyɛ wotiri nti wɔmmra na mama yɛhwɛ na yɛnsiesie na yie ɛnto yie ɛyɛ NSEBA industry ɔmo na de NSEBA ointment aba NSEBA ointment de me sɛ obi ahia bi wɔ ne fie abatan hia bi oba ne to ho wɔn sɛ nyɛ nsansan bi agugu hɔ akora ne brɛ eyi ne nyinaa afiri wɔ na wɔn ankasa wɔ nipadua mu so ayɛ adwuma ne wokuru nyinaa adwuma efiri sɛ eyi nsansan afiri wɔ nipadua mu mesi nipadua yɛ mɔmɔ kwaa o yɛ mɔmɔ kwaa pɛ bi fa sasa wɔ nipadua ho na wɔ nipadua nyɛ nwan mesrɛ mɔto mu kankan mɛtifu yi mesrɛ mu o mɔto mu kankan mu di ku yi mesrɛ mu fa bi nsrasra hɔ na ma wɔ nipadua nyinaa nyɛ kama kama NSEBA ointment de ɛgye baabi a ɛno nti bansanka bi ɛyɛ awake natural capsules ɛno nso ɛbisi immune system no bɛrima wayɛ mmerɛmpɛm a bɛrima ɔde bɔɔ so a biribi to ka sɛ konkonte so nkuruma sisi no wagye mu anaa wofikyi korɔ no nsisi so yɛ wodwen so a wayɛ ase hyehye watenka na ate korɔ wɔba wokɔ fikyire sɛ gonorrhea nam nsan yɛ deɛ wɔnum na atɔ wontumi ne die wɔba yɛ bɛrima yɛntungu awake natural capsules so ne yɛmfɔm wɔba yɛ bɛrima yɛntungu NS ointment so ne yɛmfɔm fa nsɛsɛ na biribi anyɛ kama ɛnka wɔ kashi drakling ke so about repair venture tenatadeba baseline pharmacy nisif pharmacy rejoice kofodua fonko gapson delight drug right and na binol pharmacy nkoko munko wusko b hillside and a bb pharmacy kaso fonko tribe of judah kuma se daniel ba misia ba kolona ke ba habme Chris K ubenya bi offer Ernest neje Ernest ointment ni awake natural capsules ni bi e was 0245079915 0245079915 and 0276 537701 0276 537701 ebia Marco eya ye ka se emema bi ye wiki da ya na enipa bi nti ase emema bebre sefie mu ye namfo a se de tie bia wo pese wo se ho se de obesi afa wo wunse shanku wo se wo de odi a no wadidi wa ya ase wo twia no wadidi wa ya ase hwe de guy name ma wo de nam botom na mi di wa ya ase ni pa bonfo didi mi botom na mi di wa ya ase aposo wo refie mu a obeto ne bo ase obefo mu nyina damfo ema ho nyina mesi we amanfo yiri mu nyina obere o mo efri sese de obesi aye na wo beyi ni botom na wo de ama wo to we na de chew na wo fa wo ba na de ne bo wo kon ho na wo de wo ba fa ha na wo de ni wura ha na wo de ne nsene ha obi anso nim se ema ni gye sa de ne ho eti mu na wo ke ma ne ba no na no an bra ide wo ye wo bohunu na wo de akɔhye ho warew no warew de oto aso ni oto aso no warew sa na odi si fie ho won so sese wadi mojafro wo fo ne ba wafoni nia wasabe fo adey shanku adey na wo wiye so wo me ma wo betiri so sa ne na mo wo ya mekun wo ya meye odan wo ya meye usei ana wo de nam ho na wo me ma wo kwantiri so ana wo nam wo de bekun nya mai na wo ba be wunim wo de oni se lumba nyu wase me fiefo me de ma pami wo fiefo ye wo wase me de ma pami hwɛ nyoma huye sese na fufu mienu wo akwan a wo do mo fa so o mo di agrofro mo nkɔ na abrem se wo mo so mo ye de o mo ya o mo di o mo ni mo ho
sɛ de omu si bi omu agrotie omu so omu ani ji omu ho so omu tena se yede yo so omu twa bio so omu wi bio omu nyina ani omu ho omu di omu agro dada fro omu collaborate hwe se 37 a we so was say 37 omu di agro from collaborate o se minia o fara dan for ni se minia hwe kwan ya be ma dia afa so a enne omu mienu nya omu ho a we be twa we sikan we be kum we ememe bi nipa bonefo omu refia ade a omu ya no omu sefie no sefie basa obetumi refie no akoka we hu asem kakra no aka we hu asem kakra no de ne saatu we mu kakra no de ne saatu we kwa echi kakra no de ne nam ha ubehu na kwansiri no aka omu mienu nyina abom obi anso nim se eya ade no nim se ba ma we de ya me ba ma onu ana menini hwibom wo menku ana metale ho na wansa nkwa abonten na wasa abo awura mi fie na wasa ba ba fa we aka ho mo ye da mo ba ko ade tete ntamu no saa mo ba mo ye dan mo ba ko because obi abawia wo de enti wo ye da wo ne ba ko mo nka mo mu da enti shanku ayi sese wo de wo foforo wo de wo to wo pakọ wo de wo bu pakọ eye wo bu mo kwase ane na mesra ma binim retamali Akoma FM wo ne wadanfo mumienu maso aboso na mo chi abomuwo oye nipa bonefo shanku beku mu oba beku mu oba be sei mu awia mu amomoja mo ma wo ho mu beku mu ho na shanku nam na o se fa ma afoforo enti mesra mu ma ne mpem se de yesi frɛ wakiki miyam hyehye shakina se shakio sakiai se de o se kasa no ono no so ya anada misuro wo mu edam kakra wo mu wo behuna ne se wo mu mienu di akobbo so na ba ko nya ba ko behu ka no mo twetwa wo mu no mo nyina egu fam misuro ba ma na wo ba ye no oye ba ma bonsam wo ye baifuo o be senfie o be kumo misuro mu mo ani na ho e ma bi mo ani na ho mo ani na ho misuro mu ma ne asem etwa so manem mesraw shaku ba bia wo firi bia so no mesraw wofo afofra wo se ediko ensi amanfo fie nsa wo mo mesra mai mienu and then omoma ni ntwa mo di agoro ache mo wei mama mesra mo ntam na mesra mo ntena se na mo nhwe ha wa mo besi ahwe mo ma na asumdua ye de yaba enkeka ne donso wei ti ha wei be ka ne de wei be ti be ka ne de mo behu na se ba ko akum ba ko wei enye na adia ba chena ya hunu ekwejeli for life ama ba bo nyina ye sen nanti abonte so no nanti na wo se guni pa ko foforo nti mesra wo mo mesra no na sa 2000 no di sika na wo pen enye sika de na so nye sika bia dia kwaya wo de na first from day one ba pem de wo di ni sika ya den eti mesra no onyai na one na danfo na asumdue mra wo montam na wo mo nini nua no wo montena se asumdue na wo mo nhwe mo ho yie wo mema bi ho eno ana meka second story de mako akwa ya woti hai mo ya akura boni papa ane nkura no mo ba no me yem ngwa se wo mo pre kwatidie ho saa ade we obedwane woti ha na me maame bre che wo woti ha wo maame bre nya na wo so bebre ni bi no wo so wo bebre se wo maame no papa de wo be wiase na ye wo se me maame ontire nani na wontre nani o maame na ho no ha nani hwe wo sa ma ne nkodwom nkodi dwama ama ne nkoto wade ma na wontre wo ho nko ansa na wo ha nani hwe wo enya wonya wo so da wani sese na komode wi sese wo bobo sia 300 a wo ba beje ana so woni mu wo no wo ba hunu ya be hwe come we say you go Facebook me read the Facebook messages kakra was say are you crazy if married women are demanding that my girlfriend too want to join this is my sister Ekuya. What is going on? Okay. You're my milestone follower. Wow. Minu Ekuya. The Nana Ekuya dapa. Okay. It's not just a married. Imano wache jekum was say you can in the front of me. Was say wafawo ba. The brotherhood is proud of Muhammad. We need to promote him.
For all you know, like brother would sometimes one more yes and melody Soma or say, see how you are talking, grown up woman like you, God have mercy. And I thought fan plus one. I said, can't you ladies do family planning if you are not ready to give birth? On a Gladys. Manogabi, Obama, Ako, I say, ask her the age of her children. Okay, Pastor, okay. Mami, tear for near Shefo. Baby, we are seeing cousin say, no cousin. A foot 20 year, 2 Muslim fancy son, a beba. Now, mini abemano, your friend is a Shaku, then I also wore bemo. Now, Timmy would have him. A pond and 4 near me, a forfeit. What for my afternoon? For father, for childhood friend. Monsieur Pan, how they bow you? I would draw some pajana. Your flower cousin, a wrong line. First, your business say, I was Annie. I feel yes, I wrong line. Hey, woman, you trust, Daniel Bewodro. A Daniel Bewoma. Woman, is there a witch and young and down? Oto Paco, Totoko, Obed Daniel Bewoma. Yariam Kwan or Namo or Demo. Yariam Kwan, meaning your day, Sadian Ayo, but another one day. But I mean, can't you say, Endiafi, near the robber show cotton? What were we a yarn? Were we a yarn? Toto Paco, not it in Nipantam. Oh, until you can't cast a Jamaya. That is what it means. A Jamaya. And you are for no much to say, Mammy Baba Akoma, Sadia will remove. Now, woman Cassa Bio. I just we are wine of Sadia now for a Jamai. She said, I would have a two with a Mali. And now, Ninia, when in a dear friend, what do we do? Says, oh, no Manisha. Now, officer, why are the armor? But Monsieur Butu Sono. Unni the free soba kwashe da de che e mani ni enu na mesre wo mu ma ho enye kwasempanyi bia na wo se mu bia ma ha mu ma no munim se shaku no waya guy but waya jimmy for papa all situation odi mu no akojira we plamo se we hu we ya enya se papa ye be sra mu huru nyansa na the branch ndi mo gina no titiru Ritamali si wasakra ene de Akoma FM wabaji Kristo wonam yesofo bi so ma awurade adom no se ya na be ko no attack ni be basa but yes awurade ma no se onyira because when we obesa committee the other day odi agro obesa akom na prison da na esi wono yesi ma nipa 1600 ene ebro 3000 woman with them crying out baby now and no me share documentary bi na guide ni bu free no sure bi sum ma se moja tu no se din ye do court to us straight near man 5 years na all kana kosem e prison ho enya chu e be sense na ha mu ma ye yi no a koda mu wi no ka se abufuo ba ne de ko wie no no hwe message a wo de send ni wodi ko police station se sia ye be chobia abufuo kwasi ampanyi shaku hwe de owo ensama we na pia fi wanu maba eti ye de we cross sia evidence obedam se retamali nam no sunti pe eyewa ye be sramo munya de mo ye no na mamu ndi kwasi ampanyi na chi na cheze minim ade no so de ya sofo o so sa de na dew o so wo odi na mi so odi wo ma kasa sa crash ne de mo ye crash na ya sofo ya say it say me na ya me sofo ya crash ni fa e na mi do mi girl school na bo ya be fan ko Jesus Christ
eish na boy bia be fa no ko fo makoma fo ne wa brepe of wabre ade no mo ye na ye ayo na be jira sa situation be ya ba ye be sramu ye be sramu tamali shawo so na ma pia kan twaso na mi huru nipa ba ko fo ko ntokwada da bia mi enu na eko nti twaso mo na wo ye kom no na ma chwo sa na be ba akwara ye wa ko fa yin san be di oba no wanya no na madam fubina na de adam fo abata nda bia be ka kire mo se mo hyase bompa ma mo manam fofo okay ba tan bia hyase bompa ma oba adam fo fi se akwara na mo na hunu sa no wo ye good o but adam fo bi betumi amana sesa hunu okay David nani ba no ho so na ni fi abo adam fo bi a wo wura ne ba amno agini mu ama no ko fa ni nua ba okay nani ba no ho so na ni fi abo na nsikan na edi awuo jabata e be sra mo mo mana fofo na ma mi a wo ba ko fa we ya ba me sra me nya kola no ma all right enyini ma bebe be okogina no utira nye ya adamfo na be se tunu fu se ko fa druka na fi na oto na usie funu ye ba be chiao okay ya de man paro amen Arita Bonzi was why do you open yourself up for a boy who can call you mother to sleep with you? Only mama. Also, the bit my friend, like no man, it depends. You have now got our say. I also want one. I'm just saying in Bema. Arita Bonzi, but you try your what better for your bar. You did your cabet. Fufu Akoma FM fufu party masa enya sam ketwa kra ye be twakontomwa anum kwan ne ahwenam hey Akoma FM fufu party the biggest fufu party in Osegrom Bosso Juada 2nd of May 2022 na kaise free santiani biam mesi free wutiachi die wo hia ne wayo a brana bedidi free sawte die wo hia ne wayo a fabra ne bedidi free Akoma FM fufu party Bosso ewa Akoma FM yanimu haya kumase sitimo menke chirentwa nimu haya enanti obia medidi kayo sawdo wayo eba Akoma FM fufu party 2nd May 2022 Bedidi free fufu Akoma FM fufu party masa enya sam ketwa kra achade bia opese de bo Akoma fufu party saye na nche aponche banche bodie anasempo atosode frey 0548 390 970 0548 390 970 Sesia Media partners here, TV3, Onye TV, and at 3news.com. Akoma FM 87. Me pacho year 2020 ni mu and am share ablantie bi na ablantie ne de e passem esa e bae and am sim mate ti ye ho no ma na me fro car kokuro ba akoso ti me ba me ble bi na nam na small girl be so temechi ti me say me tua small girl no esika esika ama no e no so mali me obi betua ama me ti esi form na bla na yes eh obi we ado ya pa wo na nkwala we mo beta ata won che toto party ma wo mo e ma wo mo aduane die no woni pa no akwala we wone no na ete akwala ne sane mini pa ne sane akwala no e wo ho ye kisi to nchen edi Cecilia to nchen no kwa de me fan se atwam ko ba abosome be miensa me no aduane nyina akokoma no wa adwuma mu won na adwuma mu fo nkwala nyina na edie me misa wiska visa me ya aduane mo mu aduane ne dooso eti me ya me do mu dini e ka ho bi na maye na bia blo mu wa adwuma ba nipa be se 4 5 no mu nyina edi aduane ti ya adwuma mo ni ba ko hi and what catch me and I be bisa master no was no kule one am far phone am bisa akura no was say no kule your fan asana was say no kule na bla no kwa de me akwache me maame so obewale me na ya no kule o de me akwache maame so obewa na me say na de bia obeba bia na me bla no na wa bi okwa me bla na aduan kwa wo chili ba say wa na betwi moko e ma me ye bibia na de ti na wo yesa and was fa chem ne akwa no so send message beble pa me chew na me twa so ti me twa na me bla na de egusu a
ye ka ho asem ti me fan sene na asem ne asana ne bla na asem ne si ya ade che ya wada na ma me bia ode me aye ba ye nyina edidi diablo fa je so e won so na boy na kon han edan e wo ho a wote na ma me na ba oba osmali won se me do aye ba pa na ade anhyanku ya na ya me ya pa na wa fa me ba Ellen so okunu na ni nyina enya me ya se ge bi wo ajemeso ye fe no le fisa ono so wo charge na ge na bla ba wo bo no enya o charge hwan ya wo bo play mine me fan se bio ashawo na ashawo no nso mu obi wo kwa abo asifie obi wo kwa abo de aye japade but we de ne de eye o ye ne se de so de beto aduane ade o se me nim ne ye wo ye de ntie fa ne sa nti osulo se bla ne de yale ye ebe ba ye ne ba no no di bi so abento se me ntumi nan ensi form na me frɛ bla no ti me frɛ bla no so no nim se ge no se bi obo ahya wo ti afi na maka che na wonim to se me amen fa nche no go fa se me hye me de ba cho de bi won ko fa se me ma me be pa cho de bi no kwa na me promise me sin se bi o wa ya hya wo be pa cho de bi wa ya be si me de minim o no kwa na me ka no maku pa cho male na se fo wo won na wo ka o be pa cho ye no kwa nti eba ye no na me bo me bra amane na me bla j boy ne number satan the boy ne so ka che me say nya me ba otoso me ne fe ne diamond na ko be che me hu se wo dislemuni o be che me pa ko ntim kwa ma me nsole kwa yakode me be fa so no na me ka so ya akwala o to ye sam so me sulo na me bo me bla ba kwa ma no so ye wo so pa me bo na mane ye e no j bla ne number no flare bla no ti ne ye wa so ye program na ye Wednesday ti ukuada ti me be fie me bla ne flem se na me we na me so me wa so no se me nya na me mla na bla ne free slem aba ama bla na fle no ama no so free kuma ase akwa hia bla no ama bla no so de ne kɔ bla bi so ye fitani a ono so anwe kwanta so agidini to de ne kɔ ne ho eti wo mo otwe mi eti wo fle mi anche na me be fie na me fle mo ne ni be 1 hour no mu na edi moto edi suno ma be fie to mo be fie na ye ka asem ni nyina ne kokosi se boy ne se de wa ye ni nyina wo gu me ho fin eti me mfa nche no na obe pata me na me so me ka che ne se wo si be fam ma me nua mo na me nkwala fa wo nua mo nyina sisi ya me nua papa ba keto wa si de fence si bla no Shaku Mohammed Shaku Mohammed Ashaku Mohammed wafa me afa me nua afa me ba akisi ne ya me ba me sister ba na Cecilia no so ya me papa mo last born a me fan se won edi mechi wonim Cecilia de me ni na tifie baako amena me sha akala ne ye ni bibia wonim sa akala ne me nua wo de ka no nsi nti me pa cho de ya to ne nyina wo de ba nyina akosi se on penitentene empeni tieti ampe manson obema miska akwa hwe me mogam sade me ka se bia no wo ya le ntina o fa maasa no wo wie nso so obepata me eti men sta ne ntina bio na me ye good ana me se me die me kwa me so me peme masem eti de o ye no se me di na chi a ebi obema me pressure ana se obetimi ama mawuo eti me ntimi ndi na chi bio ti dwa to afo ne kan ya se wo mo ntia se so ma me ne bra no enja na so de mo mfasika no emlam ko hwe mo ga ne pata no so no onfa enka ho eno mo so mpam cho martin to mo beko te me bla ne kwa frɛ me se bla no ye good one ne ka ne ka san so de ya were you good it was me on pesa me ne bla no e be gent me ne bla tam se da me ntimi bio etu mo kwa ye ne ska ne nya dai emma na di be 3 months na me flare bla no a Jan house tedie dada ye no ye ba mo nchen ye no betwe nkomo efa ya pomo je no 24 say amma me no wan sefi yade no obi nso benya wa na efi yade ene yade na tie mo pani da ne abofra wo na ne senti ye nke enje ba center for yakwakofa enka no dudo na yena nanom ehihye no no ye de afa abefo kwanso na ye di enupa ekukuda mienu ye de aba montene ye time herbal mesha ye wo KNG herbal capsules na wunya bi
na so no ma ebeboa pa abrebia meka me se wonoma wonum ye nuru nyina no abrebia no adansi di se wonum de ba no se wonum ede ba enti ebia meka se ene ye da edi kan na wotemenka ebia ye nuru no wonum bi da bibi na chewa adwen na opese ne atwi nkoma frey e wo 0244 417 669 0244 417 669 o frey bejo feso tibia bia wo na mu de ha wo de titi wo na ye krado se no beche na boa amapomuden etimi agina brane yen start yen komo twetwe no emfi ye capsules no ye K&G herbal capsules na bibia meka se ye capsules bia me se obi anim capsules e tupa ye kriya ko ba bia se tupa ye ye ma me no wafo ye na nanom wo mu nyina wo mo ka ye se tupa ye koto tupa ye bremi koto tupa ye se bremi nti ene tupa ye de wo te capsules nko ade a wo se won se tupa ye na ye K&G herbal center for enka no dudo na ye na nanom hyenom na na se ye nua banket nkete ye nu tehini eno ene ye tabri ni nyina keka bom ena ye dia ye eye K&G herbal capsules no na capsules yi wo hu wonum bi da adwuma edini obi bia na so ba bia titru ansebie so wo ni sense san aba na hemfie ho oba bi ono ma eya no hu se ya na insufita ya na efri na hemfie na eba obehwe no na enka edi akiri eyi ti sakatwa mole ne adiade sebie so sebie nyaado na ebu awura hemfie ono ma obowura ho a okowura ho no mo powder nenso obehwe no opia na wabo powder tem eba sa na otimi hwe oba hwe wonim sa no won edi eni oba bi ho a ono na small kan say oba bi a height oba bi so gu no baby say ni si e ma bebre kasase ya enti nyaada je na sebie so sebie nyaado won ma kope capsules bia na so mo nyaada je ama ho asiesie ho ame ho aye wo sei e na bo nse ugya ho ajeje mu a obo nse na bowra ho no ma na epiem na sauce edi eni obehwe no kwabrane di agravi waso fan Akoma FM so number 5 over speed pa e be fasa the same time he no we bie mpomani nyina se be ya emframa e be fa dem ho edi enesi ena gudi we yewie na asenia sebie son sebie nyaado eho nyina sese de ahata ko bi ho na kwabrane pe new ventilation basa na ato class so oba e basa mesro wanimu e ma abu mfumi na ato class so ene mema bebre dwane free ma bebre hu nyina sade na enye sebie son wo hu na wuni ni na mmom no watimu nse wo dress watchu makeup e ko he ba ye bia bi enwi papa wabone bedagu tiri so nenso na tutata na oba okwa wo mabi monti ase obehwe no akofa no woti abonti ade o kan say we ne class ne me ne level ne me hwe de wagya me akofa no me pa cho emerma ne se me mo ba bia te me kan wie hu ne se say de inner beauty and omodi ye adwuma enye physical beauty and omodi ye adwuma enti se wo ye oba na wote me kan make sure se ho be ye we say na kasa bura ho so do wona ni age wo mo say wo mo didi ho o mo didi ho tieni ye me say emema se wo mo edidi ho enti sane e be ya na bedidi ho yie no ma ho enye clean no medro K&G about capsules bi eno ano no wo ye eye oba na se be ma na se bi so timu se be me na oja kwade da wona ntemo no wo so nsan kitenkete age prekesin wo ho wo behwe no se bi so se bi enyaado wo jonso a na be me ni mo hyeso jonso no twetwa sisi ni adiadia enti wo sha wo ti ho ba bi enye wudi agro no kra wo be pie no wo be wura na ahema hemfie be pie no na be ma no ho hyehyew me pacho ni nyina no ma won sanka K&G herbal capsules CB K&G herbal capsules na won so memene won se sa problem we nyina e be free so ama wakoma atoyem edro benye bo K&G herbal mrom Abidjan House K&G herbal atonso Monaco Junction Freddy Mense herbal Dani Farmer baby aton no nyina wo benye bi smart herbal wo base ene importe me honso no won sa be ka bi dudu obi a wo pe no ya krado say ye de be somosom papa no ba be bwa ama se bi so wapomde no atimi agina brane fre number si na menka time ho asem kitwe bi encho na men sorenko 0244 417 669 0244 417 669 ofre ya beje office wo pese adru na kase ya de begu kemu ana se de gu van be delivery ma wa ye be ye wa bra out of 50-60 cartons eko pepepe odo for your time eba me sha ho na time eba me sha no so nya bi na so no ma ebeboa sama lewe fever etiti we do one time
oba bi yo na bema bi yo na maame bi yo ha wotimu nsa eti di no ehun sunsuanso na boy reni pedua mododo enti wo behye no sebie son sebie nyaado oho na ni nasi atatai nasi apija enti da bia na ene so obi ato ne duro obehye no enye eduto ne mom no eye ti di hun sunsuanso no ena eye wosa make a full time here bala mam wontimi ne di awodo de bia obofuno behwe kwabra na otike ma na we pia luvers na konchen kakra na chese wate atofom se bem etimi pai bibia se chese bomb e ba be blast no e ha adwene be ma utimi ban se so te se pin for de mesra wada se bia son se bia nyaado wudi bia afa cheme enye ni nyina no symptoms of malaria no medro time he ba mesha oba se bia son se bia nyaado obehwe no tiw what tinte super enso wonyem the beyond one want to want me didi ningina no symptoms of malaria and also make am for do the amount time heba mesha bunumbia enwano no me pa cho edidi want me didi no ebeboa ama appetite ebemo no mo atoso bonum beti na no be didi mprensa na ni pedua no afa ne ntema e de efra fefefe de bia na ho ayefe obi won so aye brum na no aye tobrum on se nkra no ye hwe o mo sa na o mo yukosia ne ade ne sa o mo fisko mo se o ma ye se tobrum wo se ba bi ka so kra wo de waye brum so ho sa na won so pani no wo so didi na bibi e konka mo na wo so waye brum fefefe se ma ko simani mo waye se fefefe o didi ye so wo su didi ye aduane na wontimi nnia wonum na ato eno ane time heba Mr. Shebigu wonum na bone gona eno ano no wade ho umbedidi kama ho na me omra eno so no symptoms of malaria eno so make am for aduro time heba Mr. Mam mreyo ha adwene ahwe adwuma bi a wodi no ntimi nkodi taxi driver church driver ye ma menum ne ekun mo gu central market ye nuano mai so mo koba ni dra ho ma chepa na me hwese ne eya na chese nipa e ma pa ye krekra ye bag ne ye kenten kodwoma e ma nyame nhramo e mema nyame nhramo so na ya na e mani kase me hwe you know chese independent women and mothers fathers wo hwekwan wa na me hwe sams nyame nhira wo mo me pa cho kakra ebedi ntia entima mo ba na wa bright time heba no bi papa abra hwe bi gwem taso dava no bi no ano no afi hwe no so obo ade no bi na ya na ye de aye oba penfo enum bi me be ko oba penfo menum bi oba woni mfie dumienu a eko ensen fata se wo so no so onumbi enti obanya 12 years let him or her stay away from time heba msha sanso no o makranufo a onso no mesrawada enumbi enu ano wo yinkrofo mi ensan we free ho no ma obi atimi no time heba enyanyo no enti say ya no madre yi bia mako wo benom asekuni pa wo say wotimi si wo hwe no abo no bronze those time no ma kra adrena so no ma no waso de say na be obenom so ho ebi mu de sa na tanum ko no madro bi pa hey mesi na wo de any time ye de ntisa egu wonu ma na say wade ho e kama edido na e fine me wo say na me sin kana feeling e very fine I mean entinumbi enwa na wo jonso na fifiti na malaria na ko enu ano no jinambe na menko 0244 417 669 0244 417 669 mako your last number Vodafone ma menfa ntwato 050 386 9402 and also Friday office be ya obenya biato kana kwaje de da sene papa na nyame adoma da sene be san ehye for ye ba Kwangman so 0322498035 0322498036 0322498037. Okay, aya Royal Joe Park Natural Clinic akache ene yede ni ekire na unim oba odepoa how pa ente she wa fever no ka diabetes awonhum awade aduabo bra Royal Joe Park Natural Clinic ye wo anwonaga junction je ne adwosuomu ha ye ben se cheduma si raban frɛ 0248 189021 0246 189021 Royal Joe Park Natural Clinic kwana beso